Wikwatio ni wako kana musese wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na mwithukisia wa Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba watinda nesa muthenyani wa umundi twi wachu mwama tukone nyanya mwene wa thanthatu mwaka ni wangiri 2025 karibu ntheni wa kilungu cha ikumbea siasa twatiana wachu mamuvitu twa nenie na twaigwana kana twekiwaji tukethiana va ikumbini ya siasa ni twaite ngali isu nina atethesia makwa na indi na kumukua wengalekoni isu ingi nondo ikumbea siasa twitha twi boithio nthe twi atatu ndeleva mutethesia na indi akua ikana wisethia kindu ki ni twakitwanesa undu vailite tuviche muthia balangali ya ilite kuthi ino ya ikumbi ya siasa chumani ni kwati watu anesa maundu ni maingi methiwe maketika chumani kiu na indi umundi thini wa kilungu cha ikumbea siasa ni andatu sisie yulu wa ngwatanio kabindani katwelekelosa kwa nini wa ngili ile na miongwali na muonza ni asia ngwatanio niki ni wonie kila atongoi alamenga lekoni ya ulei matwaisi matongoni mheshimiwa Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Eugene Wamalwa na ala ange undu methi twe maitwaisia kampeni yo na niwonie kwi muthenyani wa isoni maambi yengalekoni sia vaya malili kauntini ya Makueni maendetu na Mombasa Road Mathi Taita Taveta Mathi Mariakani mali ka Mombasa matembea Kwale umundi mathaithila Kilifi na matwaise mbombano kalekoni susia ki uteti na yu atongo yasu nimeasia kana nimeokwatana na mekwatana kwekithia kana ndemase vyongwatanio imwe ndumu ya kumutwikithia President William Ruto president wa tamu umwe na yongaliko inge ya Kenya kwanza ni matwaisi mbombano inge na sio ikwetwa empowerment sia kukilia mwitu na muika bala makwetha mainenga na mamilioni mambesa emano kieva ukamba mathi ngaliko ni sia kitui east mathi mwingi west moka Machakos town mathi Masinga mathi Kangundo na bado mbombano no siende tilembete wakamba yoka ni katikati wa kundu kwingi kula methietwe maitwa yesia na no siende ye omonde DP Kindiki atindila theka atwaisi okeu na wethukisia atongo yasu na moma serikali measia ne two term baiki nokitoa one term kwanza weke Kindiki yasia ngewasia term isu ngaini wewe singewa ya 2027 kwa oyini kumuthuko mamwene nthi kugwa atatu sisia atongo yama ulei measia no nimeokwata na mamwe no Cheruto na Keruto na kikosi chake measia aye baibandu tuendete kwa oyu tuyamba kuthukuma na indi musiaisia wethukisia ngalekoni ya ulei ndisi wako bawingi ni kana Rigathi Gachagua no nasia manengo ibinda ya kuyana ya mokwebanga na manengane no ukoa kile kivevelo cha usumbe 2027 na wethukisia kambi ya Wiper measia aye tutabwe no na ithe twenda Kalonzo ni mukoti governor Mutula Kilonzo Junior kabindane ka atongo yama ulei meiva yama kuene Mutula ni waise kana makate ki na momesi Kalonzo wa Musyoka wethukisia Mutula yasia 2027 makosa tasimo asuni yamwe katiwa mondola tuonena nishavai kumbeni ya siasa maoni maku ningwenda unengelelie undavye wati tosi ngwatanio no ya ulei atongo yama ulei nukuona mena otonyi wa usio vyongwatanio imwendomu ya kumwenu cha Ruto 2027 kana Ruto na timu yake nimevangite mayesa kwenu kwa 2027 ni two term kana ni one term ndetuelewe kutumiwa na indi Gachagua no tunenge ndetwengea high cousins kwa kethia cousin waku umwe alike kumbeni ya siasa indi atongo imakwa onthe ni mavikie va studio tondo kuona na FM avikie anguletie cousin utwete ata na indi cousin FM ni kwate we museo kasi ni rastas ni museo na indi yumuseisia andana mbo manenga mwanya ni kendo seria ni maukethia utumani waku ni ile itatu kenda imwe 5 namba utumani makuviva tende ile itatu kenda imwe 5 toma utumani waku vau na weko na simu namba ya simu ni sugu wiki wevukioni kwaku ni mundu Joshua ni kendo seria ni wako na simu masama simu ma vikani 0113809775 ina namba ya simu ya K7 ni Facebook Mutongo TV Mutongo FM na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe likea kuombeni undavye wateto sisi wiona ulei nimevangete nesa kumonicha Ruto na Ruto na timu yake nimevangete nesa na undu mekwa ase methukuma mwene nthi
na kithito na mease me athukumite kubikia uyu na maende na thukuma kendo wese ya 2027 mutiani we makwa maki wanesa undu violate Mheshimiwa Kamene ni kwati watinda nesa na watu wanesa ya muthira tuonanie twelona ne kumbini ote nangewe atio tuyakwa manainge kumbini twasia mwanya wa binguka tukava tukaendea na kusuvia mbai ino ya ikumbi mwanya tu waku thini wa kamera bano ndukethia mbai twambi ne mobea muno nondo tutocha thini wa ikumbi tusisi nimisapa yiko ila yembele ikumbi na ende kwa cousins onde yadiabu kevia tuitengia ni tukwatiane nondo isino so gevila si new in the block ano makate kai celebrate ko ngethi no hi cousins bas nimeogosongea FM Azandi Erastus nenda no zemana nitunge muye mubea ndo tunenge bindenge ukomana tuita ni ciela ingi twaicie mwana wa bingwa no aza tugakomana na yu aza ni weka mubea na indi ati maitu mekumbe me Kenya ndizianza Germany Somalia nalame ba masaku nalame Ilobi nalame Mombasa kukwe ma cousins itu ebai kumbeni na ne kwatia nyana sianu kai kumbeni ngwita kapazania ondo abatawa koza nyamesako good nanye nina mwekeo mulumu nundu ti yambe kana yakele kwenuka kapazania wakauzure mesako nina mwekeo kana ono mundi nenu wakauzure mesako good kuni na thoja education maitu nde kwa njumla tidembe imwe ne kwete yumaluka ona itu metha o matwakite undo na itutethwa temakite ni mubea asanti naende niwe kumbeni baiko samosa kwa mundu we Joseph mitindele nesa karibu sana kumbeni asante ngethi wa wasiwa good kata kwa nose mwana uone mukethie inyonze asia bala mwi na ngwase kanani na muthena museo na ngutunge Erastus mubea nondo wa kuona twane kwithia basuo masasu tuikalanie kumbini tumanzane na mesa kwa na tuiteria mwenenzi kawaida kwa ya wambe tabani no ka kutetea serikali na kuivya mwenenzi maundu nele na ngoma ndio munono wa kuose vindeso na kutuithukisia na still ngosa kama mwana sio watu atinda kundu kwetu Kitui West ngera ya Kabati Parish I mean Kabati Catholic Church na ngwenda kosa mwana uone tungie musumbe mubea we rafiki wako wita wa engineer Elijah wa bama sako na mwitie chadini chu lakini oza step yebasa ya kuthocha musumbe naenda na abika lakini amutuma na no watu kwata koko na twakwata target nzeo nango sio kenge no se mwana opia nitungie mubea mutumia wito wa Nicholas Mulila na your friend Honorable Anastasia na Monica Juma CS wala ni wawe tumetowakilishe president ni matukwata koko nesa muno na ngo thauthia athaithi makanisi osumende na kumaboya ni kana maundu bo mabinguke ni kana one twamende good vitu kama ni kano tukumikile maundu ama cousins wala nisi no cousin tu no isito tu ya kukenga mokamba netoleka buga withiano likaboto kwatiani asante uzine Joseph Kilonzo ni muteti wa ngalekoni ya UDA katika ni Fred Mbadha mtaalamu itwa maundu make utete nende baguvina akwa wakone kwa aka ni Mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi ni mutongo iwaga thini wa county ya Masaku kana mumbunge wa county ya Masaku yikombe twivona wa manya ainima kwa watu moto mani etha wenda kule Mheshimiwa Kasimbi ikulio FM kana mundu we Joseph no ukakulia direct tukaambia usu wikite suti na tai kana usu unge utekete tai ndabye na wesaidhi ya weta masietu nesa neundu ni wa mamanya tulike kumbini tubosemesa kwa nemo kwa imoto yambia Mheshimiwa bitikile naambia nago maundu ni maingi ni wawetaka na ngethi lai mutani ya high cousins tuibu kwa ngethi yesu na maundu alangi ti ngethi tu ya ngethi
ngethi ino ya kisia ni ngethi ya kisia sana ndo ateto sisia Mheshimiwa Gachagua asekana unyanya wa mbai ya kamba mbai ya kuyu na mbai la ingine ni wewe atalanya ngina mijikenda na alangi onthe ni maile kunena nya bamwe ni mailo kwatia ni bamwe na kuikithekana ni manena wasio mwe wa kiuteti twinene wasio wa kiuteti your party leader Mheshimiwa Kalonzo Musyoka oitu nena ekikosi ni kiu ni wotongo ese kikosi kiu tunaonie mambe malele mathi sultani kila bandu ya mali paka Mombasa amba kwa mundi mathi Kilifi Mheshimiwa Kalonzo na inyuma waipa mwithito muyasia patende nowe uketha 11 kana ona baili hata no etha 11 ngaliko nino ya ulei kana atongo ya no tumeta ma ulei ma asene mo so byangwata ni mwenene na mayumya mundu umwe twasi in the event inyu waipa ni mwaitene Kalonzo Musyoka that is okay you in the event that Mheshimiwa Kalonzo tiwona nengwa flag bearer ya ngwata ni oisu ni chao kikethiwa kana siembe ni kutongia ngaimo bea nondo netoni ndongo isitu matongo iwe ni party leader His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mena tua ela manambeye so kumako na manambeye malele na ndia sembe kila kimungu gwanditonga mubeana nena moyo nacho ni kuona kibali kila maende na kwata makaribisho ala maende na ukwata kuma station hadi ingine na ndiasio ngwata niwesu ni yote bothea na onandisika none binda thila thingite ati na Raila kana energy su yaone kaingi na andu kuiwa mena a sense of belonging twasi ni tonete undu mwene nthi wonoete nondu kuiwa aima celebrate amona tatongo alamendi ni opinzani tuise isu no clear indications kana nimeenda exit 2027 makwati atongo yange na tuyobo nituigwite mainenania niti ukwatana na itiende na ukwatana na hapo hakuna tafadhali nomba kane tuisinesa siasa hii nomba kate kwatane nondo chake make yoanda na ona itu no twene oi writings in the wall nundu no uto no kwasi ataikwata na tio to siasio kila mutongo what they have not any His Excellency Kalonzo we na experience ila mbingi newe most preferable presidential candidate ningethiwa na time compare nange lakini yote tisa niona ndiye ndo omindo odwelo no ndo lata dilute that he divert attention tienda ngwatanio na tienda te kwatane from all corners it is nesa His Excellency Kalonzo Musyoka ona mwasu angenewa mayenenia tunakwata mundu kwetu Raila tamu itatu na nato imagine miaka 15 na nato tia no kitenda wili kienda ukune wakuya this time na nuwe na mo Gachagua mainena kibuthia kila tithi tote ibodwa onamo na zil na me determined matono sisia undu tetono rifamewa kana dignity tote katonge watambaye ya mokamba teka kuonekane kamuikaba unone uyo mosumbe so yasia wewe ya wa mokamba mawe kawa ubanda ndengu niwe kibuthia ke like tita to no na mekune kana baikendo kesia chuma ko na nene siku isila yoba roko manakana be musuya na keno au mekokamba pe mugamba osese nangi owaingi mesi Mheshimiwa Kalonzo ala methri mai mwati oteti wake 2022 kila chetheiwe atabia ateima kenesa painde nongi nye 11 ithi onthe baani twisikila chaendeiye kwela uime kuona kiuni kitwanya kwisiokelela ingi nondo twika otetini history ni isiokelela Mheshimiwa if that happens this yokelela we na the same people I think this time to may change around na kwasi aine kwe repeat what they now you get kati ona lati yasia doing the same things with the same people but this time tena cousins
tena nduma central twina kesi nemetikilite opposition ne wonyeta the yako ya cost undo mijikenda na momi celebrate undo na kwenye ndienda negative energy Musumbe 2027 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, State House. Onda tikenge mwone kana ni dibalaba Joseph cousins ndatola yusi umania na mheshimiwa Kashagwa na mheshimiwa Kashagwa yetu esenesa esilikaleni ni umwe kati wa Andwala actually ni wa advocate for shares muno na kwanza mwaka nengi ni woneke aibuthi elembe tayo kamba wananginya kunena ngewasi ya kura thoni wa clarify hivi ndagirwe na interview nake but ameandu mekona Ukashagwa wasio biende kupenduka kwa kupendukie ne chao yukitumiwe akuthwa ni wo kupenduka ne ndio kuona yitu ma cousin na bogiti ne serikali na nona atu cousin inywe tandu mawaipa muikuona Kashagwa ta mundu te wa kuikika kana ni mumwikie ekana se Kashagwa ne watu eleisi nesa onaku watu sisi the writings on the wall mundu ukutwika ewe Musumbe litwese nesa ewe muthuku na ndumbea Kashagwa ukabila na gano mundu na eso sisi etwa Musumbe mwebya wo kabila na kewe wende na ukunwa chenga ne asiuniki nundu kaliko kasisi ama PS with the majority 3/4 ne kumambaya ya Musumbe usuti ukabila la wa the highest order eka ukabila wa kwa asia na itomwa bara yewe ukakwa yo maina mindo inafu ni wesio confess na ase ne yewe ande na ombania ne la woni na kinambule kinaema na ema kumutu andoma sindo sio bungu na mbeyole ni wewe waisie eona we wako the lile baya ni twisenesa and there's no secret na wewe kufa dereva kufa makanga dereva ni ombo kupio na dereva ni eti endomindo angiombe no maso lakini ndio subi mbaya kabisa Okay, asante, thank you. Thank you mheshimiwa. Joseph, karibu ingie kuombeni na tuobo kutuambia na ngesi tuambia ni umuonie okela kende atongo ibanga lekwe olei ndambo kela matwaisie ni reception yo no kwiwa otomani wo yaza bainde baichenga Ruto one term na mayaze ni one term twiba kwa twasi no sebatu ba ukamba unotwine no kamba no tunenye mundu wangi muno lakini wesaithia ndongo yitu ya ba ukamba mheshimiwa Kalonzo nondo endeni wa timu yesu na nethukisia mumangalo kwa yakwenyu atongo ta mheshimiwa Mutua CS Asia Kalonzo na ndezo ne wa ticket ndezo na wa the flag bearer ni andwano ma mulengo no ando akwatiana namo all said and done no kuona kana twasenda na newa what will happen onacho kitona kuwiki kana oselele na kwasia kana kindu chambe nikimako na cheva kwithia kana Kalonzo anewe chance athukumena either Kashagwa kana Ruto atonosa kwa Kashagwa chuni kindu kina cheva pio kwa mundu mwe siasa ni kwa mundu te mwe siasa ni kwa mundu endie skulu Kashagwa ti mundu akwe associate nake okwenda kiwela cha Usumbe twambie bo kidogo tana mbo ibaza Ruto na Kashagwa 2022 no associate na Kashagwa na Moso Usumbe niki Kashagwa yu ti mundu katika siasa hii na ikwata na siana mundu na ukuona mistakes yake na rectify Ruto lao ni ela monie na ambunge monze ti Ruto weka ambunge monze ela monie makosa ma Kashagwa ni mamu impeach na mundu impeached emaanisha ni mundu ina bad manners tisawa so ni wangu asia Ruto lao wase kivela mundu ambe wa kumanza mathukumena yake before na latie Raila ai Kalonzo ni wangu asia ni kindu kina cheva na kimako kana Kalonzo no eto ni Ruto mundu wa mase standards sioni sim nandu very smart upstairs na nando umazisitu toma kumekwa katika utongoi nelecha ale kuthukuma na Ruto asembe athukumena Kashagwa ula twisi sindu ila twisi sina mumi simbunge ni sindu zokupio kwa mutongoi number 1 bo wa share sisi tunene Kashagwa ila twaminya na nokona ndo makokita na MP mheshimiwa Makau Maboko nondo ila Makau amwendia mutebese amuyabya manza Kalonzo
no, ena ile zikasia kana kamba to ya monenge kura so point ni kana Gachagua is not an option. Number 2 na yavi either way Gachagua akacha no kusupport Kalonzo kwa Maina Ruto Maina Musumbi Gachagua akacha twesuo taimwe kwa kuangamia muangamia Kalonzo kwa maivya nacho Maina no kusupport Ruto ola matraite na netindango tabete bae kumbini so la bilingi evubwa no kuona ando amonze masakweto ne Ruto ekuyoni ena 9 ena CS9 ando asuma kauma alama imamu manze kura na makweki ya t-shirt na ngovia ena ma PS almost 18 asuma kele chama imamu manze kura payondo mwekuyo ukalecha na maimunuka omiene neva na atiwa na yame kuite amesa ala atenge mateni oteze na netindangwe ya na twakomana bane ngotabasia saingine zetu zio kukenga mukamba na no zio kumutavyo logo ando maingine se moka ba mundu anena withie mwenenze moyo akwate kura asio kikibelane ti sawa but twili baanze twisuo nengotavetie mara kadhaa kana kula ya mwekuyu nditwa mundu State House kuyaziata onongametie mundu wake kula ya mwekuyu nditwa mundu State okay House. Kuyo meungametie kivyao metwa mundu State House metwa kabila yo State House meoka netu izineza yes. Wa Kenya pe wewe kandwetwa na kuyo namba si mumasifia na sio mbingi na no nene we mheshimiwa bano kathi nani kamene weta kana weka loka kato itawa tumoikamba lokeso tunenge tuneko kutia mbangi amu kwenda kweta cousins na ni very common wa town kuno kwethia motamewa but wa town uthu twita watu moikamba nandwa na nando very tricky 07 no isono kiekikie nela Kalonzo wendi oboko mana Kibaki twaise Kibaki ambe ya kumala makekata makato support but kiko kumela mokie ma identify uhuru na kwa kilo ki ba umundu wa neno wa Kalonzo ti sawa so point ni kana mukamba na tongo ima ukamba no meitenzama it's not late na miango ya Ruto nongo tabie ni open Ruto ndena enemy katika siasa yake na Ruto ndena udhunando na ready kusafu mwenenzi ona kinduki ona tata na vikabo ube kinube point yengwe na kumya katika tongo ina kukengando kana mwana no ananga itenzina tuibadhuku Ruto only 2 years in office twe monenge mono at max 2.5 lakini wasesi ndilo wikite kuma ela twanenge independence 1963 wa combine all the presidents by mundu kunete we ola Ruto kunete in those 2.5 years we bozo nonete housing development projects affordable housing yes no sionete Sikila county in less than 2 years every county twambie na ba odhiembu odhipasi at 95% maanisha no inonenge mundu obungu wake kalanzini every county 260 sites tisawa go to modern markets si kila bandu ona kundo takukwa kamu wongo si kusiuzo iteki tisawa na sindingi mbingi na kusovya uchumi wake kalanesa nunezi ando menda uko debate kana uchumi we sawa lakini deep down kila mtu anajua uchumi mwana no umete bala wa 2022 awete bandu wekaba jozo orono define uchumi we sawa hata uchumi we sawa na kanai nekulio indi zetu ekula na seneke mono nondo wai kila mundu nezi 2022 bala twai ona kunese bala twai FM vano wakutabia kana 2022 twatinda atu kuite metungi ngalene tuimanza mauta ama akweki angalene na wavika station kwanza kweki wa rationing na ila pa kulilia tongo ila maiko matwene kaua Ukraine na Russia kausu ya dala twisi woni wende na kwambe yaunge Israel na Hamas tiwo kuma Ruto ayambe bilianzi pe vandu waona mundu akuite tungi endete petrol station kumanzana na mauta atikwe na crisis na mauta maiko the answer is no tisawa doa wa mauta then wa 213 twisi wo tindao thete oneso no they by 1 shilling that is one thing to gauge the economy inflation 2022 akosa kibela ya 9.7
2023 ya miete 7.7 na yethete mbika at some time to kwambia mwake na 2.7 no yesembia batiti yasi waka 2.9. So the point is uchumi bala wetivo wa 2022 na tweka kenge mwenenzi nondo na kene wene na be andu mainge by the way sine na titinango ya andwe silent majority meba ni mene sindui pe mundu oyu asemba nina nenga na mfano ngukulia mundu twisi wotokeza kwikitia petrol station tobete line na matungi wadiola winobuwa one time na Ruto must go ona wiki wambiko keke wa record wa produce wa. Thank you. But bai mundu kwenda sisi atu na no twindo tutiti lakini twindo twa very twindo twa maana mono katika economy. So ya sekana ngwata neno ya ole kashako ti mundu akwikika. No. Na kya na tumeande tonze muno pio. Na kwa mundu mui na mundu temui na mundu kwelewa siasa kashako ti mundu akwe associate nake. Especially ila tunenge to platform ya no tuthukumena munene nenda kwati ya ngwenda ukabukwa kuthukuma na president nenda ambosunge yake uchambe nenguka ikulio nesu ni sawa sawa. Asante. Aya FM yes ni wethukiisia ateti aswele kenda kwambia na ateti tukambe wewe mwateti measiata natu wakati pala be mtaalamu wakatabia we asisia utaalamu wake aye maundu mesani analyze we uona history nironya kwesi okay inge bangwata yene yo tete yo le no niona andu ingi bado meona doubt wakambano nimekuona amwe titi onde nisine ka sample ne amwe measia mheshimiwa Kalonzo 2022 niwe yando nokuthilebene na atangaza nginya runmate na ndari 11 yupa uleine waipa measia atongwe neno paimu tongwe we na utweka ta mheshimiwa Kalonzo muzioka kwanza wesi yezi mutwa analyze yenesa mwana ndi mwedhukezia aise Kalonzo ai moyumbe miaka mbingi Kalonzo ai minister Kalonzo ai mulinua minister Kalonzo ai vice president amokombea na Gachagua aza Gachagua ni one term MP for 5 years na ndizene quarter term deputy president mwazi kanani jao yani imeaza Kalonzo Musyoka niwe mutongo yola munene kweyalange ngalokona izu twasi you in the event imondo ne mako nonde mayazola makatangaza newe makakwata mbo twazeti wona tangazo yona wiper makayakata makazi nemeodhi 11 na Kalonzo we kai mamungamye ta wiper yi by the maze nemeo sense zitwa might wiper patriotic front wona makamungamye kana akeyetekela kwitha number 2 kana nambelo kaneo ekana ziwe rastas nye Yuta FM pe ondu mwanisi na wili tawu na ni wedete ba imwe ningwenda kuweta yake uteti wangilile na miongweli na muonza no uteti umwe utona kwethiwa wewa usanya muno na ningo dabetinga kwea uteti usua usisia kwa baasa ukete nesa ukazindo kwanzi emwe itawa kwanya andu na kumasumbeka kisongo ni divide and rule and rule na nenda ukutapia no seo ala me kweka mubango withia ni maete obenduku mama ne undozu tete na maumana mayambe ya uwiki ya kiliko ni chona kwikulia ati yo uwo wawo oteti ula ukite ukakunata na nendo kutibe kila kiutuma CS mutwa wewe inena tiwangale kweno ya mheshimiwa Kalonzo lakini no kunena nendo kutibe kila kiutuma nena ni chao akwete kwasia ewa moyo muno paketho wape mundu rigid ukwasia nye ndakwatite ki ndiye kana ngwata niona nikana mwaniko wise kuoneka yukwiwa ine nundu koneta beke nduke kiumanga kindu kila kiumanga no mwaniko na we divide and rule na ewe moyo muno paka bika bandu akona mheshimiwa Kalonzo athiu na mheshimiwa Gachagua athiu na mheshimiwa nundu nendo gutike kindu kimwe mundu la we rastas muzumbe ula twinake alikile otetine gilimo maana kenda myango kenda ne mapau na myango kenda na ile na alikulu otetine akwetwa koko
ni ula wa musumbe binda yu mututi yama Moi, yes. na kondwa u musumbe la twe nake ne musomi wa ebuku yandikitwe ne mo na uteti ula wa moi wako na ndwe basa na musumbe la twe nake Okay. na ukasise sindu mbinge ona ino kwiwa sia kwaka ikundi sia maitu ukakusia okileko chaku ukatunga otongo ine wamo undu ugo ndeni uona na kwanza musumbe uzitwa ina ke binda ona ndekala na deputy magila sema yoza kone mwe na deputy ukethia mayo kwate yane undu uzu no tikwete uona onomonde na kwangwa undu lambwenda kwasia undu wambe kwithwa kikundi giki kasha kwa na Kalonzo makwatana ndabe akimenda ukwatana no sio muno kwa nthi ya Kenya kitumi ni chau kitumi nipe kwendeka andu makwika serikali kindu kita oversight na yutwa ina kikundi kina atongwewe ni mheshimiwa Raila Odinga kila kina mheshimiwa Raila na Kalonzo kina kitona kwika serikali oversight ateo yu mundu la wetinga asiwangale kweno musumbi na yumbe make masi wangale kwezu ye musumbi na yu nenda ukutabia nese rastas nundu usumbi wanthi timusi na ti family nundu family niwezi asimetha mathiu ya ciana tei na mathika mautu ya mumetha mathika mautu ya sumathenda ciana cio ciendenesa lakini utongo iwanthi ti undu mwana family nenda kutabia andu ala ukona makwatanite nundu wa kitumi cho cha kutetheka na itinga nusieti yake thia pa serikali ino thikibila ngathenge yabo ni utetheka na no thengete na no tethekete ni utabia yana yulwanya ni tonete na ikundu au akatia undula wake wa hala nini na alama ile kwa maikele ya serikali endete ote na Kenya alama ya FM na Erastas tikatiwa te idioka na kondwa au no seo kwete watina kikundi kikwenda kwiseo vya bana chao kana cha serikali na kumikele kumemea serikali sio kanga nziani serikali sio kanga nziani tima kwa zangu atongo yazuku za mekete na kwete wa maundu ano kona on the mayika no uteti uende na kila muteti akuna uteti aimanda etu ikamutongo na yu kuona maine na muno kugethia ni wazini makwete maundu azu bana inaomba no baya onge una ingale kwe na sungu ya mathere na Mombasa andu zike ndugu mekwe menda mambe ozeo byo ground tena na pe andu bana asia ona kasha kwa na tanga asie chama tena uzungi one aye na nenda gutebe kitu mini chao chuma keke uthela kikundi cha ABC nikiendie through kutwe na ABC chuke tuyata kiuke tuya wakati wowote niko kwambiwa by elections sia umanda ayumbe mailio ila kute ayumbe MCS yuba ile kutha baili ata undu wa ile kukwithia wina chama wethuye wiyumbaniti ukwa chama kila kitongo etio mundi cha UDA chama ese miba ya Musambweni by election ya hivyo na chauma bauchoka ba kiamba kwa kawajiko na ela makundi ba election sisile mone kaya ndo amena maso na ndu mambe ya kwisile yoluo na nenda kutabia kana ndukone andu tate threat yasu na muzumbi na andu la mengale kwa la muzumbi ndukota mekuona tate ni mesi kana kikundi kiki kaendeo na ukwatana no kututhingithanja nundu enende peke ndukuma cha bata muno tiri asesi sindu nikwaje pe makulu mai lokula ni webindete basa ni kikundi kimaja ama kula sio makulio na kuma nondo ndende kwa na mauso ngero mana tunengie mana tuiye katika andu 10 andu mwanza mesi ndende nesa na mesi ndende nesa niki uwo wawo uka asesi sindu nesa ni kwithia ndibe bandu itaendete nesa nito na kudha yendete nesa kwa andu 10 katika andu dhiana mwana malangi meongo kenda maundu mama yata nendo kutabia kwangeleka nuko ndosu wa nyumba uwetu wo undosu wetane kya andu meanata na wete ngaza kwa andu meanata andu ala meotilwa housing levy ni makadite kana nimekwete otana meokaya niweze makadite aya meanata Nuzi na inge piu ala meokwata numba meanata na nini muno
yuko wasiane na munango ti yasuma mekuwe housing levy kumunango wasiane sia kinene kila kebo na utanula webo kinene ni kingangi nundu andwala mundu ina payslip nukwethia yendile housing levy yuko ona kau unduzu nukwewa wiwe twa kundu kwewa twina project ya nyumba ibana nengia nyumba ibana unduzu wa nyumba wina kinene pana ukethia na kinene ju ukethia nini kwati nita ni wiya tuoli ayendo weta kindu pau aya sia undu wa housing levy ni ba mpambe yone kai mbesa nitaikete kuoza na yitumika pandu bangi you know nuzi nuambia kwete kinene munango na yuko ndwa u no sio nyeta ta mutaalamu na ile kwachekana kikundi kiu wa tukulio po wacho kithe ki metho na chambe maiti ati okay oditi ukuna bu onaega chakwe lo kuzo kuogeleza kwasi na womuze onani kwete no na weti wetete akase wene woto no twika musumbi ko onage kalonzo musyoka twile kwa no woto no twika musumbi na mathi western nimeothi mathi wazo wamala no welo tuka musumbi mezi lake si mathi matiaki no welo tuka musumbi na pea uonekana mundusu arali andu make amarali nundu siasa sia Kenya noni ukulia de no se pezi ndu tene na ba rastas ba Kenya na ukewa ni wito wandu maine no sindo kewa ba Kenya ngani mukabila na ngani na kade mukabila noni ukulia de rastas nesa ila mwenzo ngeangeanewa pethi twe ata miaka 30 baile isumbikete Kenya nile esapu zeu pepa ndu petitu na owo wawe nikana mbai isu mbai tambai nisi amanyondo siebanga sikozo tongo ne wonie mutongo lo antuye mama lo unatuye kwa TSC nona po moyewe mashari ulo likile kwa TSC ni wezi etwa jasa keuke kwa ata pekindu cha ile kuutabia na kikwia ngewa ya kimbai mo kabila nenda kuutabia na sisia ona mepea ya uthukumi wa serikali ni ile kuutabia ona sisia ma CS ni ile kuutabia yo patwiki tata ukethia akamba CS wa mukamba numwe ukethia ni wewe na katika ma PS maitenya around 50 akini ukethia tena eli how ata you withirwa kwendo pia utana maendea ni wona ni wakana ona wethukisi atongo ya serikali na president meaze megwa nange wasi ukabila ni kuona nyakana ukabila wivo Kenya na twetwa nabo uzungio nithi ekangwethi yani ateo indi peze kumela undu ndezo kaumela wili ata wa andume kwasia niti kwenda ku practice kwendana yani withi ni ndo kwasia ati ninyi nikibela nyuma nangamutabia rastas tikete kwetwa timba tu okay katiba kala tinase ofisi ngilile na 10 pezi nduka nene tenzeo nanyi nisani wenjona andu nisani wenye FM njona andu maithi state house mayasya maendete nikana makeye musumbi aita maendeo wo kindu chunu wezi ni chebina yamo yani ukulia zile yitu kwete oseo budget yu na twina ayumbe na twina ministry siende na uziwa pe mundu pe andu kikundi chathi kikanewe maendeo we mo alama teno toni wa kuthima kanengo maendeo ro state house ko kukaende yata namba 2 mazi kwitia maendeo mumaze nimenda maendeo manenga wa condition zili yata na ila twasebishe katiba kangilile na pe pandu twaitie twenda withi pe mundu kaenda na chini chikindu kimoto athukia twasebite kindu chu intentionally nikana twathukia undu twa twethiro tuonete wakana etho ndu kwatiania na musumbi ni waomea etho ndu ise state house ni waomea aya na union nendo gutebia undu uzu asijana eza rastas ogete kuma aya jumaluka aya undu uzu ni wambeiye kusioka wambeiye kusioka niki wambeiye kusioka nundu syllabus ila ekusoma ni ya mutongo iweka exactly na kwondwa igeta Kenya no we witu tekulie uti kwika nundu museo tona we undu museo tiende tona ute undu museo tikulie ethati undu museo undula museo tetona kwika ni mau nenya kwa kwebinda yendo na kwasia
asuma kwete kwebanga andu amea Mheshimiwa Kalonzo Mheshimiwa Gachagua me no thasio wa kwebanga no mbe me ya ituni nengete kila mundu uthasio wa kwekondola kwenda provided wende kuumisha mundu ndo wa Kenya yakakimia meke undu sukemiao na makwatianie na matate kwika maundu ma kutetea enenthi mundu Mheshimiwa Raila ni wona tetea enenthi muno ena Kalonzo na nendo gutebia atongo yaso sisi kila kinako ni umungu la ya rastas nikana pebu kwe mwana wotabizia haya ya lounge ya Mheshimiwa weta wa Mheshimiwa wa Dual na yuti Mheshimiwa ni CS na aitie utongo hii no teti wa ndino we ukenga ni no seleke mwingi ndizi ya weta hao lakini kwa sisi akinduke hake la hizi Muzumbe akwatie Gachagua kwa amya ukateka manthe osumbe mathi manthe osumbe makwata Raila akwatie Karua na Kalonzo kwa amya ukaiteka manthe osumbe manthe osumbe maleo kwata now yubazi okiebe kwata Muzumbe okie kama sapu make nondo asume da masaku masiasa akakutapia wewa kila kitu impeachment za siasa ke sabu yake ayaga chakote na ke dinga oka ke sabu yake atia mundu lawe Karua na Kalonzo matani mazia hizi metele matame zo twika green akuka mered o azembie mered na matia adia kwata na Musumbe yini ukulia hii nyine uzi nazizi katiba kaituka na bandu kana arrangement ya muthembozo nitakito uzi na bakatha mundu mionete ne undavya lakini kiuni chao usu ne ubongo ula atongoi maitu menago na ketha ne batoneka keka ne batoneka ndiye nzuge ndina uko ni viva ngeni Andres Erastus ketha ne batoneka ubongo no seleke veno otongo ndo waila kuona. Okay, thank you mwana bwana FM na ndi Mheshimiwa Kamene tuova nevukirisi ya mama atongo muno amangaleko ya Kenya kwanza mayasi kila opposition matwa yesi ni kuinsight NND ndikoti Mheshimiwa Wetango la umundi ulani speaker wa bunge nene no tunene zebaye kumbini yolwa speaker olaila kwitha ayunga makati kwitha ayonaka ahengemanga lokwemwe speaker Wetango la nange measia atongo ya me Kalonzo na Gachagua matwa isoteti wa kothothe nende nekenda makako na kula no 2027 ni kwetekao inyunga leko neno ya uli ni kothothe nende mutwa isi we aitwe atiende na kuothothe yai na tata sisia na moe matha ye yatwe mena program tete sei naumie bai siewa sia empowerment no viko kuonde mama sebete maende mease maende na ikata kukilia mwaitu mbesa isu siumite ba na ndeni ya katiba mbesa sia ukilia mwaitu sia either si devolved kana dongo yaka nondu docket isu fole aba tekanenga ikundi maende na ikata meaning ando haba ikindu genuine menda ukuna niko kengando now opposition yende na uweta kila kiende na nomba kabe the opposition ile kusisia sindu ilando ame ukuna ndoku ukethia yata bya mwene nthi maike kwasya kuothothea imo na siendo ila meka sikwithia mwene nthi wo na kitai kila kina mwene nthi ni wonie to munthi New Zealand siokie manake onosiwe na askali aina ibikwa polisi aibunge waseli masali newetwa na mayasi ya kimileni semeukuta na asiokethua andwani mumeko othote yakau ni monie GNZ sia enough is enough muyiwe wa andu tesia esi na kila sana muirepeat na muyeka maundu mathuku na muyasia ana opposition yonduku na igitumila tutete mwene nthi na to make sure kana katiba kana kila chaile kunwa nicho kiende lakini tena andu mabya ma dictator onandesi mamiteba watoto sisi akele tukanosa nitwe so na mama ilane sindu isirite ya mwene nthi you call to innocent wokosa nisekake
utwa ndini no yosa Friday o make sure ka koma ndini ka koma naendi makati ye kwa na mayapyo uyithi ya mundu ena wia osi undezi kana vinenda tekeswa minwe kana bethiata osu no ni hivyo tete wakoya ne ndongo isia opposition sionde sia thisi ya ngama kotini wethe aba ibando memila no ni serikali no activists maithiko ya Tanzania no kevyo naeta meutheke yako no ni onondu Mudavadi onasongea ikindu ndeni wa mindo undu maeleo mana ni obligation kana ni wia wa serikali kuungamana ku protect citizen masio uyithi aya mathiku ni maneni mekata baikimbe mananena mumendete ithukisia okuungamana omwewo no yithia isilikali sio ndeta ikwatanite kilomwe endosio ka by force by fire na nyene nisiki ila mwenda unamwabanga ni by force by fire na akio mwene ndiye waisi Ruto must go ni one time harambe one time na sikini chatungilelo na chatungilelo ni medukise nesa tigete kwa there ni mene na mewa nesa skizeni ground mona ground no byondo thikalile muikambe kwa sanithete kwa there manaine mamukonile na the best you can do ne kumana 2027 hivi katika paki na tionga mote. Okay, thank you. Joseph. Yes. Opposition leaders kana rongo maulei Yes. modho there enende ata Ekana mbela analysis kuhusu opposition na constitution yetu labda ni 2010 ene sasa ile ya ndio kima vecho kwa we katika position ya msome ya mwenezi na ile msome ya na kuongelea ule msome umke ni mtu wote analyst yendo bone de kana katiba nikatonenge mwana wa opposition ndio ni sawa ni sawa back in 2010 katiba ya ina kondo kweli ni hapo ni wa yes na no kitu kimoja president Wito Ruto then kulea kumekonea no akolilie no ise vindesu bakupe Kenyans mwanza nimeomba netie na netwenda constitution na kitu kimoja Ruto kwa asia no ne kana enda opposition in a framework whereby number 2 aminova loka NOBC and is a member of parliament can go to parliament. Netelete analyst ya nene kiu ambe kuelezea ando kiu. Nono ni tuisi Ruto akonea katiba kuno. Tisawa? Na ambazo ya Ruto katiba ni sasa na kama sio sasa ni sasa hivi. Natoa kwa katiba keo. Tatoa kimania yes na no masinda Ruto. Inato take 10 years. Raila abaloka 2013 na abaloka 2017 chongo cha click kana kila kindu Ruto watota visi cha opposition cha maana BBI kwetwe point yambe ya kutunga opposition kila mundu ni yesekio point yambe ya BBI ya kutunga opposition na Ruto no amakulilia opposition ene ngo framework withile nisi twiswo Raila ni andwe twiswo mundu Raila kana Kalonzo mabaloketu kudimbunge they cannot mheshimiwa bani yese unless they are invited kana na presidential permit kana maybe the members of parliament it has to be in writing. Opposition ela Ruto ama request ya kanai mwenenge mundu wo bisi sindo siana sisia nenge mundu wo bisi nenge mundu security nenge mundu salary nenge mundu I mean everything that concerns an office to an extent janame na bina wolonga serikali sindo ile pena vinya wolonga serikali na number 2 arrangement wona kila mundu abaloka one eto akoleka oye ke vya mundu so na salary na kivila chake parliament bondo ilo weso kila koka kwekala na serikali true or false? Okay, true na analysis ndako ndo totabia ke endo kutokelele kana katiba onai tite kwa tewa neo katiba ninyo mwana enga nienzo huku na mwendo it is katiba sasa na kama sio sasa ni sasa hivi kuno wazi katiba kala tu inakoneka huko katiba kala tu inakoi
ni mata biswe kethano vindisi even the team yesu ya nzamba kitongala masova semena ivasha ne makolilwe na masi ya sawa we can see this loopholes no to okay to copy paste the western style to copy paste tutamisisite neza number 2 was the election ya last time a difference of 200 votes umena 6.9 onge 200 plus na onge ena 7 point something mundu eno kandena salary then obviously na kedha security ni latu ya the previous position do you think it is fair mundu so neto nene musumbe state house ataamka na aende na naima kedhani na chini choto aneno tabiene anzi kindu chambe andwala makone katiba yes ni makose mwenenzi na makose ya Ruto nondo Ruto enda kwethio na opposition mwanu nesa we no visi peke na arrangement ya handshake kana cha nono mundu se no visi nena kivela mbunge in fact kutwike kana opposition isu ya create the shadow ministers whereby makukusovya mesovya budget opposition cabinet yobo mona mo mesovya it was a beautiful thing but ale mane kunia no ikilangwa ndako kule kanai analyst tukweleze andwasi ndo tumeleze tu genuine na tuisikila chekikie tusoma Kenya number 2 tutikilane kana kwa opposition ando ni mafaili Ruto leo the country could be beautiful twina opposition Raila lama balokile na Kalonzo na Karua mane kwa moze membunge oyu mena mobisi mena ngale na security and whatever but you bal ela malele kendo chu na male yako take time kwa amend katiba nono katiba nekaito no comment we diko no ini cha kito no tumanda mateka lanzi tokasia now opposition leader nono ni number 2 na ni heavyweight nane obisi nene ngomusala with the ndamba kwa kasi ndo imata isu sia etwa na kuthio kethania tumeka point ile tuiba kwa bekulele quality beka point kaka madam ka empowerment tuna platforms mbinge mono si empowerment onangere isu tu makweka suongo kueleasia isu ni empowerment to church tisawa na isu with our wendi wa mundu gweka lanze naku tukona peke kundi kiva atotono yotebia tuna platforms ta Uwezo Fund, Asla Fund, na Youth Fund, na sindu mbingi muno na sia women na niko nana ninengete ando facts na si kila bandu ulawe na uwezo no apply na newe na hatho kumawea but ive no ingetu kwa seta itu itawa kanisani itaima ukone ando kenda kanisa twase for example taisu na kutavia ngeta sia kanisani kana kwa kanisa ni twenda atu kwa ata mapasta kuoko makwaka kanisa tisawa na ke mundu yawe baya wekalana kakivikene ka kukoba kana madam wethi yao na kibanda baya sokone na asuna ndo mama ana muno by the way na ne moto tumia twenda kula tweke kukenga na bana kwa ati it is a bad thing no nyondo sina konye bana soka ngundo ba masi na ba one mende take to central ikundi su by the way ni organized onasuo commissioner wito mwasia na watu anaanzia kanisani na ile siondo ikundi su sionewe na ni ikundi mathi kila bandu meba kwa ni around ikundi 40 inengea minimum of 20 asuna ndo maingi na no amatebia na ne andwe na heshimiwa ni matabase kindu kimwe twikende kuima mwenenze kwe mundu mwathime wina mbesa na ne kitubona asongo metwikira sia dona twikitwikiria mabika abandu makweka la donors na makweki ya fund sio mezi ambeze ukwithia uthiu witu nitwanewe ne ngai ekatoshie nandu ti sawa andwa ukona moyo menenga na mbesi na kutwika koko kola kunengane kwa thime and try it swoloka nenga na swoloka kwa sa ketha ni meyunia mundu akwase na ngilia na cia kwa siba ani sina nenge kikundi kina mwaitu no kwa secret cha manana sirenze utasi maybe 3000 to 5 or 6 okay mundu su wayo mwempao motiengi ketha kikundi cha newe kiando 10 na ne manewe ngili 30 na makwana kila mundu okile na ngili yake cia nondo nona itatu mundu su no akwata kireti na no kota ono ka mwethela on in fact study ona mwa commissioner no atwelesekana ona ikundila sio zema nenganite mbesa wenda wa nenganie 35 wikitia magro yembesa sina mic over than yabu siabikie yana ku empowerment is means eko kima nesi no nikolio mwenenzi we wenda othi empowerment othio newe kindu ucioke musio kone biashara kana wenda empowerment othi wewe one time na cousins choose okay no mbele
Yes, mwenenzi ekwelia kulyo itweke kwikia siasa ne bondo ma empowerment. Oyo ala momye ba amasako asuti andu bena obungu no uthio makuli mwe media house. Mwe mumosa ne mume ikundi munenge mbeza siana na simutabi. Mundu usu umwe asakwe empowerment kana umwe asakwe one term at cousins. Slogan sitena kindu. We mean onena nyo no tunene. Yes. Nondo wa dweli muno that issue Yes. is what wireless ya. No kona tongo imote mauleke maendesi tabe bandu beka bandu makodho there enende ulosa kwa munene ile bono ukite ni kanani songe kaindo kukanjeri ona kwatitwe number 1 twe utongo ini twisisie takio tisa pala ruto ikalele to neno to ikalelevo na bala mundu longe ikalele to neno to bekalele sure mwetu before kwa hata uchunguzi nonekiwe na sisi wewe naye na makosa wa cyber crime na akwatwa ti sawa na atwa kotini na nenda mwati kwa nizu mukakite mwetu zwe move na tukwikulia kulio ni oyi tu hatu ile twinete kwa nizu mesani ekwani yesu baleto iwe etukese mundu Jose obachite na twinene ekwani yesu muno mundu ekwani kotini ni sawa uchochezi we bano opposition leaders mistake la tukweka ne complain washe mwenenzi toyo na issue yetu nene ya kana zinizoku cha mwana abake ndo dokumete isu ni brainwash katiba kaito katwe atwasa kwa incitement ona June last year happened and yes at least now kwa kule I don't know what will happen with this June but June last year sayingine ne we are atongo ite nese nike June last year na motongo onga mabando taba wa mnenge platform ino na kwenda support what Gen Z did matoma tula makosa katiba kaito article 37 itu ya no twandamane but peaceably unarmed wa play clips sio nzevu andasu monze mabika abandu makwato kota ungamite ukota utena mundu me overlocha tisawa ona parliament ndio malikile na niyo kitumia atongema nenda amenena masia police manene kwa arrest andasu na matwa kotini na nisho na wabisuo kamete kana industrial area ndo leo kitiando makwatio ndo that thing na meko na maybe mako sakash bill ndo indo mbea atikukwata okota overloche it is peaceful it is not na we motongoi tai motongoi wanene kuunga mawe agency tweke kweka maandamano nanzika no naomba ndasongume kama maandamano nesa onopete mwana school wane no mubeti omotwai lakini twendese maandamano maitu ndo twa mwana wa school wana no vinga school it is not a good thing na saisu sio nzene brainwash na incitement June last year twemanisha mosumbe aikivela for only 2 years tisa but yando mewa mundu ndo dokumete ndekete hata na katiba at the same time katonenge okao kuwa kila mundu akwasa katiba twate katiba katonenge te miaka 5 niki mundu tutamwea ketha ndo dokumete miaka 5 ne adala ya kutumu mali but itenzelu nilifaria ando to Kibaki Kibaki asa kuwe 02 na hivi ka 07 and mine site at the same way na mama na Kibaki piu na mama lea piu na Kibaki yako na mondo maingi ana na siasa ingine ta umale siasa ni emo batu nondo asiendelea ikiwa ni Kenyans ni Kenyans lakini aina ila mindset ya pala mbako tutwa na vision na uni ndio tumiona ndie atevo ni tu kila mundu amukulia kwa Kibaki was the best lakini akulwa kana Kibaki ni twa mulele na twa mumena na twa mweka sindo mingi na twa mubebe siansi no mbelewa so kila ndo mukulia mwenenzi tweka na incitement ino bingi na brainwashing sia about usumbe mwana watu munenge motongo ito musumbe ito tumunenge miaka yake 5 miaka sio 5 ya vela kibanda tikito na kura tiito tuthibaya yakatandamana katika kukona kura tusisesinilo Africa for the 5 years not 2 years nenda tukwache kunesa inoto kwa mundu 2 years ndabo kumete na katiba kama nengete nyake 5 isu ni incitement thank you first place na twavinzi Yesu tukeka kwasia nondo tukebya tuketa mundu in 2 years ito tekendicho cha June 25th
chaike buku muno kwanza Sawa. kwasi ando nondo wa incitement na silo stevala si na piswo andala mwanza matomete ku agashagwa su naenda kwa na family isu na silo isu. Asante. Thank you. Bwana FM mheshimiwa Ngonenge mwanya nini sio ina points wendo wetu. Kilonzo anena muno. FM ni education. Huko incitement. Wa sisi nuko na atongo imaule tabeke ndume onena kikathiote na meyo itu na tameo kwa thothe ya ene ya Kenya. Ndio education wetangula yasia me thothe ya Kenya wese ya meno 3 magako na kula no 3 2027. Undumwe ningwenda royo mnana wa eco panic. That's number 1. Eco telema. Nundu nyene analyst wago. Na you I leather we Somali. Nundu ya sende unbelieve katiba kala tena kwa bake. I wonder yani ningusenga muno kuwe statement ya Muthemba sukuma kwa Mutongo. Aikwia me ya ela tena yo ni illegal. Neo ni me ya wamekunia kula ikapetukethwa ni enendi. Na yunundu aunje kona ne bandu na kona nizuwa unje tiyo agenya maungama ewe mekie makosa paye makosa agenya maika ketho ni makosa mekie ona kwitha masa kuwita Musumbi Ruto mele kwitha mekete makosa nundu pe ondu ange manaunje na mana no manasa kuruna kule ilasio kwa kila kita wa democracy ni kana critical wingi we walk ona titha adi endo banda kana andu asu aingi neoi so long as wingi webo na me ala twin na yo ndi wesu na no yo nguriva na nyabo imu yaonge ndo komana ekozu na me ya elenge inde yo kelero nembunge na in fact ngimota ati mutabanyo mo bo kwero bawulo ni waye mutabanyo nge wo wayungu ake weta wa Timothy na katika maundu ala wa mutaiye palwani wake wa kilo uloito wa Timothy wa keli kilu cha keli uzwa meongole ni tetu emya na pe unungu utapia wabata wewa andu mendete kinene kitona kuete kithoko ndukamasungea na no niendero na musozu palawo Simple Biblia azuni maana ndeko wewe kinene kitona kuete kithoko ona ndukasungea okay now ni matona kuothothea andu matona kuothothea nendi Erastus yueka tithenda kuifanya tatitema ba Kenya tinai na kiboya baba Safari Park eso cha utongo iwambi na kiboyo kiu cha thela atongo moteti maumaluka unza na maambia na meka hata wakitia atongoi ala mengale undu bethangale koile na ni molilo ati nanye niwe sini kila chene iwa atongo isaingi mainena muno mayasia angania na thuku muno ngethia ni molilwe kana ndena atongo imaenende pemwe mekuoneka tatema ba Kenya na beala mekuweta maba Kenya atongoi onthe mena ibande cia Kenya na matongo ewe ni na Kenya na mweya wa miongo itatu wa katiba kaitu waitie kila Mukenya enothasio wa kwithielesia na nienda ukutapia yu kwiwa kuothothea izu no ngawa ya kwithenda izu yonthe ni ngawa ya kwithenda niki ateti mokela manene Kimani Ichung'wah okela anene wiwa anene tokunene amaitha na amaitha sukuwa mainene wa na Kalonzo wa Musyoka na Gachagua na kwanza utongo makitete kulwa UDA makitete kulwa na ningume uyate inundo Mose bege ndunata bizemba ya Israeli ana matabizie nini mwene mwendete nthi ya watho na kilugu cha na meate imuzo ya 11 nene mwapikaku mukolwa na mbeso ube inundo ila mwulwa na uwanga abango mulilikanya na ndika mulilikanya neza peke nduchulile atongoi ma UDA cha batamo yuwe mapuete Gachagua tachondo kinzoka nuzi memubuye jawe memubuye okitumike mwe kwithiwa ndengaleko izu yako okitumike mwe
ona batia inu ne muthugu nundu we ne tukizia mana azaba ne gwa yasia ona kashakwa ti mundu wa kwe associate nake. How do you pick that statement on air on awe? How? Nundu kashakwa aandikitwa katika ballot box. Tuone kule. Enda muzumbe. Yu maketi ya kulwa. Na yu nienda ukutapia no useo makaya kakulwa. Maka manati. Na nyeni jogu ona ti weweka ona kwanza dina tena nake. Nipo ngwasia atongo maike upanic. Maike kwasia ti kwenda onenga atongo ya lange uthei nundu amanengo uthei nimekuothothe. Aye. Nendo ukutapia uzuno kuya ulika andu na andu makaambia kwiyenda. Kila mundu anengwe uthasio wake wa kunena. Muzumbi Ruto undu unena anengwe uthasio wake wa kunena ate kupatwa ne mundu. Raila the same, Kalonzo the same, Kalsheko the same, Manaza the same, FM the same, Mwidwaza the same, na Erastus the same. Kila mundu anengwe uthasio wake. Na baadhi kaone katape kuothothe aene. Ni wisi ni iwa kutwika atu murongo nuto na kwasia. Ndende enesa. Kana enende mathiende enesa kuni kuothothe enende isu nino nendo kutabisia waki zeveni kana isu nino ti kuothothe enende nendo kutabia Erastus mbe Kenya nendo kutabia Kenya ti ndila usiona ukwewa enende mathiwa kilia hii na maikilia niki Edukesi atongo ita Odinga ta Raila Odinga. Wewe amayazi na Kalonzo ona Ruto. Wewe amayazi uthasio onote naguo. Taukwatie namba kamelitu na niguo. Na nendo okutapia uthasio ni wote tetekela wasia. Tenda kila mundu. Kwata mana ona manaza ugo manaza labda eba kubena otongo. Na nundu eba kubena otongo. Ni lazima tika kani andu alamena ile seto instruments of power. Nundu yu asikale makamwesea. Asikaleana. Na maya senetoka kukwata. Na tethi na akunda kwa makwake. Nundu onaketha yani akawata. Ni wakwata. Na ni utembe wotuku muhima. Na hinya mawa muno. Kindu kila twalea na tulete tanthi. Ni joke onakamune ruga na akwata wa wakatana. Yo undula nyine wese ni sahani wa ne wiondu utongo yo wa twathie ithie ta Kenya. Na ndwala kuwa maine no kuwa Kenya ne kwothothewa. Na la meyue ati ni ugathe bethi kuzimura biondu meyue mama mboga akokela bandi ambate ukwa no mene andras mena kiliko kya kumana niwe ni mokelete kana mayokelete boda eyue akokela bandi ambate bayo mena kiliko kya kumana ni mokelete kana mayokelete siana ile si university sina kiliko kya kumana ni maendeze masomo neza kana mayendeze mubea uwa witi withitwe na issue andu mena utoni wo mana ni matwaitwe neza kana maitwe neza aya andu ala mena payslip mena utoni wo sisia undu ya ile 2022 nundu ya ile oyu na makazi ni matwaitwe neza kana maitwe neza na kwa andu ala meonena ona mike andu mike kwiwa pena in statement paimu Kenya uteno utoni wa kwithelesia we mwene na andu ala meonena eka ngutabia andu ala meakasha kwa hana Kalonzo makita ulizo okitani ndatika 30 makaneno sina muinyumu mazieta media enende ala mekundi ona mapesi ile sio maneno no kule yeta wakatika media na kwa unenda ukutabia ukweli kana enende pai unduweta wakwothothewa enende makwete kunena undula mekwiwa nundu enende nithi tikwete kunena undula tikwiwa kiatu kila tikite palake tukwete ethe ni kitu binie no igiti wewe Kalonzo inena kana kashakwa inena azuna ala mozi inyweta media lakini enende ona itu tenone nyola witu na pe ulati unena na tinena hata othothewa. Thank you Mheshimiwa Kamene ndina mbogole kule next ninaona be points yokwenda umya na kwa ngonenge mwanya tongo nenge nateka ile kamba kunene hizo Beke ndo ngwenda point out ne wa chane kwa zamuno ngeweno ya kwa sia tongo yila toka baete ndao please tiyitha tuyendo please ngenda motongo ibela by the way it is not about koplizando ni reality vile mambo iko yuneweta mention siana EGNZ zisio kelile siaina kao mwingi
ciana icio ciambĩie na sova wa kĩguũ na simu na ciambĩie ũthio kabola na wĩa wacio waĩ wa ũchambua budget ĩno ũndũ ya finance bill 2024 na wethia imeweta nesa ki nitalea na kweka lwanthi mewa sindu inetethukisia na ila maulea nacio ta nundu ninywe enenthi netio sisio ndu tiotila no webo siathi tukithua wethia silikali ne kuomesia mwene nthi na bado theasia tutafanya mupende musipende ele wapushi mundu to the corner na nusu woka na wethia mambia na nima weta nesa will come in our thousands ketha mwenda te make statement ya kwasia ekana inondu oye wethia mundu wo no yasia ekale statue ndailo thingitha times have changed na keka silikali no ni mbui imana the revolution inethiwe kuma June 25th last year na manaisie never again you know wa ya sekele tuika ile ke wande naike isakobwa kiobwa kekite ata tina katiba kaito kaetie mindo thiende na usubia budget ye thiende na usubia andwe my law soma na makaete maoni kele tuika na likile kana michambwa kila kiandikitwe na kila kitona affect mwenendi ukele tukake obe wai kuchambwa kusebya website ya kusebya website kaneki hata beyond kusebya website na tongi keki yewe makosa paikendo no fear of the unknown as yokainge etwe ku numba siakitwe kuendenesa kwa nambo tutabyai numba ila siake we ni uhuru kana isu yithu kwasia kasongo waki nundu kaongo yiti cyo wakete siombe ila siake nende sie kwambia ona tine sawa na bala siende na ndi nye beef ila ni nayona nundu nitho aniba ya na ite quality ona mbunge ite quality ona tena maondo maingi nundu we witwe wa ukoli yaikenda twike checks and balances mbesa ila ikonla nagwa kuma mwene ndi atileto musala wake abinewo nesiana na esiana siakie ndakete kilotu otobunguya nondo wa ondo maker ni fraud and corruption na kendu kiune chote ole moving forward tuise wangambe mheshimiwa tuise wakaba unena nene witu asese no kirosoma mautumani menyu tina ndateka itembinge mheshimiwa Kalonzo Musyoka na thukisi atongo ya Kenya kwanza alame ba okamba kina mheshimiwa mtu analangi memwya oke serikalini ona bebinda empowerment na atoiwe baki tui kina Faruk Kibet kina Cheruiyot atongo yasuma me serikalini me mheshimiwa Kalonzo umangale kone ukapa ukangale kweyitu pe pata oyu mheshimiwa Kalonzo ekone na serikali no Kalonzo no nete yakasia nyindisa kuthi serikalini eno ya oyu kila kivoto ikomi no cha tose obi serikali itu nikikuona me omwita kithemba kiu ni value yeva maoni wala be mheshimiwa Kalonzo me kwenda omweta ngale koyo no mene formation yeno thipo be undu ikuweta na no mene undu thiende na build up be undu ikuweta na tuyasi ithete yendo tome wa house kasudi tenoni tetomewe ba no tunewie tata we no la kasini witu nikibuthia kutume wa mundu wa class 6 okay ututabiondo tikwika nikibuthia maekane naito na maye katesembe balate ivye education mwenende by the way his excellency Kalonzo etho ayedukisia mwenende easiata kum utumanu kuonekana Michael likela affairs yenyu ta opposition maekane nasio na emetikile nundu ndi kuelewa mama sia mayenda andu maika checks and balances ata ne mosie Raila mamweke ya mubuko na andu make mwene nde akati wanao na nithio loel na wala metha maiweta siendo ila siende kana maundu ala maende na ukunwa serikali matema seo tio mbakabe the opposition na nyenditungia Kalonzo mubea nundu ne waetie ekwa na mwenende te yukila te kasaliti mwenende tatalilikana sia na ila inoiwe innocently metro kisasi eke ambwa tu no mbakati ungamenanda kamesu nikenda justice ikoneka kwa sia na sito. Thank you Joseph
Ngakulete kulesu. Yes. Nienda kuonenga natika ile pia. Yes. Ndo naona ya points. Natika mbili peke yake. Sawa. Agenda ito ni better. Bottom up economic transformation agenda. Na wamesisia puno bweko ko local opposition nono ando maingi alama asiaitie serikali ni asiaitie mama mboga. In this sense tutinda twenene kwa taxation na pay slips mama mboga de pay slip kuunda tilawa musala but si atilwa nyumba si akwake wanenewe chao nyumba wazia asala about clarify kana nyumba ndio nengano maana ndio nengano maana but it is the value no ni mukuru mundu aneva 29 kana 25 nenewe nyumba ina choo ile kindi naye ina choo ndi naye ina chao ndi naye kivu ndi naye stima ndi naye na gas ndi ina chao nyumba ina sindu sionze we menewe na 39 ona momene wapiwa makulio na kwa kamera makulio mekuya this is good kwa ume happy na me willing iya maneva meneva basis nenda one way sine the asio mwene ola maneve ya rent tisawa imeva ma on so ona no is it not kuonekele twe kuunza lakini wenda kukwata the best information ekome kwate kuma balabe ulo benefit katika project hizo it is a good thing wazisha sha since independence by even that why is to register more than 10,000 in fact NHIF inayo only almost 7 million tisawa oitwe bano pai mundu utona kwasya sha ndio thukuma na ketha evo mwenenzi no kumujaji na yene no kumujaji suone kunanga mfano no mala kanisani madam wangu atakokovu anenge setup ya kana kake kaneviwe 100 kasi okenge kebe wa 80 ndize kebe wengi si anata na yes na namukulia ine ndo na bia na woni wako kindu chune kesio madam uzo akwa atothiu ambeo na iwe ando meko na sha etelema sha na registered over 22 million Kenyans kindu kita hivyo na ndongo izi kwenda otavia NNZ chuli kindu kisio nezi ona tuke kwe ando sha it is not political it is for your help nondo wa leo register na kwata mwana wakua kwa atone mathina kana kwa atone mathina wambia kutwitia WhatsApp na netu izi ndo ikwitia ando mbesa nekau wana mundu kutumia maana tano ni issue niki utalika sha ya kwivia mbesa isu okay tategelezi ya thalasi na osu ni mama mboga kindu kingi ni kana ubo wa katiba na chao na finance bill si ulewa na chao isi no mithombi tutavya mwenenzi sini mithombi sindu itu siithile baana ni tuthukumite na katika sindu sino sisi tunenga focus ya maendeleo na toa ile atwile ya maendeleo taxation wewe ndatuke kala tutenayo Erastus nitavite mwenenzi baano itu akosakua twakuya ba State House Erastus loans na taxes ni sindu wano eno kwa nasio na mundu loko ukotumia sindu nisu sia loan tax ikatiwa I'm sure tax ikatiwa lakini in 20 years tukalikana Ruto tawe musumbula wakie Kenya na umia Kenyans katika taxation NSSF katika loans sorry katika loans not focus ya NSSF since 60s since for the last 60 years inatunenge only 320 billion with 1.5 years Ruto collect 280 inamaanisha any president oka na kwata collection ya 10 years that will be over trillion no kwata na isu nisio mbesila to cover sometimes so imaanisha with a focus of 20 years from today or rather from last year ikali bandu ile tu kwa loans no to kobe mbesa isu si katika kenando cha NSSF cha kuna sino na then no tukalika na Ruto tawoki na kindu kisio regardless of the pain Joseph nenda nondo masa masembete mono na nenda ni unaenda katika ile nenda uzunge kulie no ni ninakuja mheshimiwa yulwa pata wa mheshimiwa Kalonzo serikali ya Kenya kwanza niki nyuta Kenya kwanza mkuona pe pata mheshimiwa Kalonzo alike serikali pe pata mu ewe na pata kwa hoyu we na pata ni isinike mheshimiwa Kalonzo ni mheshimiwa established na ne mundu mwemo no pio mundu ni ma uteti na siasa na ne mundu kila mundu ikala musiaiti na ni ando katika ando asumeli ona Ruto na amukilia sasa ana akuya choose between
Raila or Kalonzo or even Rigathi, pick one of them wakiwa watatu to work with. I'm sure Ruto atachagua Kalonzo any day of the week. Sawa? Na Kalonzo kila tudhuthia Kalonzo ni kanai. Ruto ndeka uneusuma kwenda manza nawo. Wako kitana chao na chao. No kwata? Kaone wiba. Ndeka uneusua kwenda kusindana na ground. We Ruto focus yake ni kuthukuma mwenenzi na no muthukumite. Na kinchumu kake confirm 11. Kalonzo ne kalava yawe kalite. No vekalite kuma for almost now close to 20 years now. Na no vene onaketa mundu no vene. Na bayundu kutwike ka 07 Kalonzo no asinde Ruto. Never. Strategy ya Kalonzo ya kwite kivila ena advisors masioma nane no mutavya a focus na 2032. Nondo kumia city ni president tilaisi. Na kwanza umia mundu moi na mundu thukumete ya Kenyans. Ruto sindilo thukumete Kenyans ina kutavya va twekane na siasa cia kuona cia ku brainwash enenzi wasiandikanzi na kalamu wisa kuona Kibaki na kina Uhuru tamaa thauka kuyola matu thukumea. Kazi Kalonzo no wakangale kwa yesu ya serikali. Yes. Yani ni chao yu twase ne position otono ne wai kana nutothio wiba utona kukwatikana. Sino sivyo mbingi cia kuthukuma na no same onela Raila nokie you saw what happened na before Raila okay Kalonzo na nenge tumbika some positions umbika na mwana wa Attorney General so sivyo serikali ni nene na ina mondo maingi atona thukuma na nimesene mavi kaba no me Kalonzo makona na number 2 Kalonzo ni mundu nake moi na nesi ona nenge to we no perform but you ya wa kutinda athi ukite ko manza kura na peke no kene ni wendi seno eso isi Kalonzo ndo se osekethela kiloko newe kono sindo loko newe mathuko mena Ruto na ba ya bikambe olo ando meka resign na makwasi ini eche kivela it's one and same thing but we tell ya mwenenzi no kwatia nondo ba kindo kaka itoka bomwe na ni sivune bongo enda kwase kana nuthu thinya mbai chai twe mamene kana twe athuku nuthu thinya mbai nondo itwendo meka lia kundu kula na kindu kimwe twane no mana siasa pe mese haya bayo lubane kwikala na kila mundu akunene akwinene tisa our analyst ba nona muno ya koti Biblia na kotabise ba ilenge Matthew 7 yes ya knock and it shall be open ask and it shall be given tia ngaindene kana wena batosu you are ya team because baya wetie na ke musumbe ona ndama na nyumba yaku ni babalaba wasia ni babu ekwevite no uthibwa mutavya ni babu imwe yako ya kitchen etena ta mini itothokoma sawa akonenge no ndo amusia baya wikalilite pe malelo utamana me kunzini na kutavya ngi ona analysis saingi no hiyo hiyo ni kuneta na ndo ma uteti menga likwemwe baba ina analyst muteti no umwe neli analysis wito wazo ongamete ngalikwe ya opposition but nikana kwe malelo mebandu Ruto tamana peka chao ke bandu Ruto tamana unless kasukumwe ne mundu na buno twasi achiwe kale nando ayanze yo matabi ona sibitali ndakitali ndekalu akasi ave mundu baya muo akolate niwe wetu a sibitali okwasengewa naye na niwa so it is not about what is in the constitution but ni nini unataka itoe baambe wetie kutete. Yeah. Thank you. Bwana FM. Naende musesia ndana mbothi kwa FM ni kana nugero zo matumani menyu etina wa FM anena ku ende na kutuma matumani kwesela Facebook Mutongo TV Mutongo FM na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official nene matumani menyu na inde ile itatu kaenda mwitano namba matumani mukuve na namba ya simu ngwetha ndio sa simu kauta ku iyomba nini nukite FM. Pepa tamo kwa oyu pautu oyu Mheshimiwa Kalonzo kulika serikali ni ya Kenya kwanza. Chakebo ndeni wa serikali. No duwe dukizia tongwe ma Kenya kwanza. CS motoa timu ndo munini. Ni CS no CS twena ngumo au kamba webaya. Na no mwe kati wa tongwe ala me umwenda. Okay baya. Kana ino nila weta divide and rule. Asante. Bado no ngwea maana asanda aiko panic. Azizie mandi undu paandikitwo onesa katika titles itu ni analyst na kwitha ni analyst niweze wenda ni musupport like ya we muteti like ndi napata noteti you gether ni napata noteti nikuiwa ngikathi ya mu lakini ona pai mundu neza ukathi ya kwanza ateo ni ngutabya uwo na uwo wile ta uwo undu wambe niwewa
mwana azagwe no akomana na mundu wa mutabyo bo washa ndana mina sentence izwe mutabaze yake ndana umini sentence na nyeve muni okutabya kelake utuma ha mutabya kweto mwa nini be to mbese sia no na ni sha na pengi itendipe most probably statement isu itona kwethengo nundu kila nonete muno kitha kiiliu yu kila nonete muno nyeta FM nundu ni omwenende na ni wezi ukwa na nienda with Joseph ndi unene maundu asu lakini no mubaka ni nene uwo facts as they are. Okay. Number 2 ni uko kumila namba ina nuko na maiti kuku ya maitu wenu wezekela nuweze sabu ila zikero kundu yokwenda kutabia ya empowerment ani yokwenda kutabia women rep itu you wonyola uyepo uiliate niti kwenda nitonete njenzi sina tena yani niti utata kuipikia lakini ni kwema niti utata kuipikia lakini kwekata ni kwema yutendo manda kikundi cha andu angi mabwata mateo kwatia muno yu maitu meoneka mateo kwatia. Okay. Meoneka mateo kwatia nundu jenzi ni weze sianena mitandaoni na sia seobia ulaomba na wowa X ni weze ni sianena sindu sioba na isia na onomuka tata kuikonvince ata ni bata yukwema na yuko umekite ata yu mena ukwasia thimu manthe amwitu ndemo network yo ite okwatia nesa women empowerment mukena kindu gitwa women empowerment na ugo waguo nenda ukutabia nesa mundula ukwitwa Erastus mawea ala tunenganite umwe witawa representation na nenda kuutabizia ba ila atongo makomana na matwa agenda paya thiulu maendeo manthe maile kuka na budget maendeo manthe moka na budget na pai mbesa ya mwenende ya ile kwethwa itiitwe na mundu specific individual yu mheshimiwa Kamene ni mutongo pai kikundi kana mundu individual wa ile uko muthaitha ni kana atwae maendeo ko na duty ya kimweo kuna icha maendeo kwa kila mundu na pai mundu ile yumu mantho bizine kwa yake akamutulila siendu na Kenya ila twinayo ti Yesu nienda Kenya ala meibinda yamo mathenge yange moke mabike binda yawu aya mwana aza ne pepe na mutethesia na no bote usyo pa ukwasia Musumbi Ruto no tuka akalilikanwa nikumya Kenya mandeno amekobo tangu yangu ulia Erastus ani kulia mwethukizia wothe Musumbi Uhuru ayuma kibela tena kwa bete mbesa sianata tena yeba kube trilioni mama nitaungamile pau kana nitakobie mo ukwe nika kindu kitawa triple DM ukwe wase kitombo na niile ba nika kindu kitawa triple DM na triple DM ndumeke a decision utena data itho ndu ina data kilia ndukata tonena with na data yumba ni tuna statistics kana data ya law data ziana ile na you kitawa the data driven decision making tunaina Musumbi na mo nini wa Musumbi anaye serikali ni thiba na mako ba trilioni bakube nana taungamilie ba ukana ite kobete inge sigitamba yutikethe ataungamilie ba uteta tena mweke yo kana tikauma undune wa ngoba lakini tiketha titaungamila ba nitaile kumanakana te yumo ndune wa ngoba metuke na wate ama tuneza Erastus wethukizia yundini yakana nangwela yakula kutukwana ninye yundiba wate ama tu wethukizia nokwe watepa kube trilioni ya 13 na tipikide weka genji ya twe wani myake ele akati tirimaini nesu ile anusu tongelete mbesa sianata tongelete trilioni pakube 3 na kiugi kwata kikwia kila mwaka tiongela trilioni 2.5 kwa utikathi on that trajectory peke ndu twasia extrapolate twasia wona graph yende tona pe probability yakana yende ya tika extrapolate tikasia twina average ya 2.5 trillion kila mwaka myaka 5 tithwa tina over 12 trillion tikobete okay esune formula nyokulia esune yo formula
ya kuma katika date Juma aluka Kalonzo alumwe nende waipa Juma aluka na Kalonzo au manwe na UDA na Kalonzo au manwe na Musumbe nendo kunenga itumile jambe yu eka tezepo thiomana Kalonzo mheshimiwa Kalonzo ni wa chama kita wa Wiper na pe chama kingi cho kambani kita wa maendeleo chapcha kina atongo ibala be Musumbi uzunge onithi mebo no meti maendeleo uzunge onithi no meti maendeleo ine nene analyst man pio ngwedu kwese na nyo yuke oneleta moteti wa ilonzani je ngwete kila mu ko atongo alama akamba meba kube na Musumbi na mwana azaketha ena privileges uno ndusio mono mathi makolo maendeleo makamba maendeleo au kambani akamba alama tona kulatia maendeleo pala serikali tika Kalonzo wa Musyoka ni alamebo ni akamba alameba na nienda kuutapia nesa wesa uneni umo unenwe bukuni ya Hester aneiwe ni mwendwethe Esther kwebinda thi noiwe wepa kube na Musumbi na utona kwetha wepa unikana wete vyano ma tikilungu chaba ekilungu chakana ozo komine tuna komina ina eiwe nutona kwetha uthengene na Musumbi nikana wete vya anoma yu ando atongo yala maitu makamba mepa kube na mundula we mheshimiwa Musumbi ni ona mose mwana usuna mayamba tia sokisi na madhiki ni ata kamba na madheka kuwa meles ni momekuwa meles ni momebo yu mose bina na mayazi ningetebo na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nundu ena chama chake undu mheshimiwa Ruto ena chama chake yu athengene nake ngewa yake ni ntheru na kondwa utawa kwa ta analyst mheshimiwa Kalonzo alumwe nindi Wiper uzuni analyst FM. Thank you. Naindi atongoi tafadhali nenda mbetekele yutambo kuiwe namo enendi measiata nondo nyine mumya mawoni menyu enendi namo measiata nende muzese ngo tabise nde ngwathi otondo twekaye kumbini tuinenda atu ithio ka twenda isaithia na nyune twewe mawoni menyu na yuma woni ni mene ni maingi muno mwetha muituma nenda yukulika we isaithia ni nasoma mawoni menyu kwisela mitandao ni itu nienda kuambia na mtandao wa Facebook Mutongo TV na Mutongo FM wa sisi mitandao ni isu ile tu live kana imwe kwa imwe then wa mitandao isu mautumani menyu ni ngona mutumete maingi pio ndo batonyeka na kuyu nienda kumasoma nikaenda isaithia maundu mesa sawa neno ukita YouTube itina wandatika itembi tuambie na Facebook kilei ya Serasa Stavia FM kana onethia ni analyst we ni mukamba na kwethi wa analyst vai kithi tu uisa yingi motavye sha ni kwiva full amount ya bill motavye a register vai mundu wese une ngimina mukule kana Ruto kula kuma Mount Kenya Jackson Muthoka na yake aseni enda mwano wa serikali atavuya kana waenda hospitali sha yungamia ndawa ila sia mbesa nini vyo tapana do Piliton lakini ndawa ya vika maana 5 and above uyandekiwa ukathowe baba serikali Samuel Ndolo yasia dawa za chanjo na polio ziko wapi kama serikali inafanya kazi hiyo ni kitu haijawahi onekana duniani na hakimu anaitwa Alex Chama Mbota yasia hi cousins Erastus Ketheka na wait ni FM na Madam Kasembe kwangu lile Joseph Weta Mutongo iwe serikali ni ailetwe ni kudhaidhwa ni enenzi ni kana makwate maendeleo kana ni jukumu yake ayete maendeleo Bazu PH yasia FM katwelesie tambaye tuendete ata SKM aile otongwe ni wa Munyoro kana niwe waile otongwe ese wa Munyoro izine kulesio muno bana FM not down Samson Musyoka kwa kuli Joseph Kilonzo we Musumbi uthiumu ya Uhuru Kenyatta akovie ase uvye malelo na maendeleo maingi we Ruto akovete eke ata sune kulo kwa Joseph Rose Motindi huyo jamaa wasa mwambie is also a man and you can go and join Kasongo Esakamba. Daniel Ndwiki uyo ni MCA musakwe wodini ya kuya mulolongo sio kimao the one ni muthukumite na mwende nesa mwenda Kalonzo wake Kalonzo yesu ni kulyo wa kulole mheshimiwa Ndwiki na ni mheshimiwa Ndwiki na ukethia niulizie Joseph before upewe nyumba
you need to pay 60k. Mama boga na mtu wa bodaboda atatoa wapi hiyo pesa? Pili, ulijaribu kufanya hesabu ya ile pesa utakuwa umelipa by the end. It's billions of money. Moteti Justice. Fredrick Mwanzia, UDA veo mundu ungamambe wandu umatavye ngewa ya serikali ndhukute sini kuliokuletie. Criticals ndosa muna usuwa UDA amenyekana Uhuru Kenyatta ambeye kwa kanyumba ate utila andu housing levy na project isu si unenganwe nisi yake oyu andu ala mathukuma interior about to retire mbesa ila matiletwe makatungi wa nondo mayesa ukwata hii nyumba. Samuel Mushiri, Eloy Kumbi, I really pity Honorable Joseph because he is totally not in touch with the ground. Anaota Mugikuyu akipigia Ruto kura. I'm sorry. Mushiri asio ni kwa sio ni asu cousins mangale kwa yengi. Moli Ben asia okay. Pamoja Erastas Kalonzo Tosha 2027 ni Julius Mutua Machakos Kadhemboni. Alex Mutuku ni okolia NHIF twaiva chao na yusha tuiva mbeza sianata please anduma UDA ekaikuona akenya me atumanu sami kiema uswa suongete mosesi ongeba no indi jamaa o aileta wa kanisa indi ovongo no toeti maendeleo makibaki na Uhuru maimuvwana no na Ruto uzetu achao sika kule Jose Liwaka Erastus Ndavize Joseph Oswe onake nena ounundo wakile wakilete kuma kola kwe nye tamwene ndi nini sikana economy ni ithoku nundo payslip sitiletu excess na housing levy is a scam. Ndio hizo pesa wanapeana siasa ati women empowerment na bomu mwisho akaandika Thomas Kidhunzi, why can't the KK regime deliver to all Kenyans? Does it need SKM support to deliver to all Kenyans? Lame excuse. Sami Kiema, tabia mundu wa UDA, netu eva koti. Vangia ndigete kinokita sawa meka. Samuza mmozi akababu alikanai. Fredrick Mwanzia, manozuga kitui, ekathia nzeve, vaikendo. Uda Pretty Mwesh Muli Erastus nenewe mwanosiwa UDA anena ngewasi ya NSSF kana ni makola niti mbesa no the other day ina ingazeti ne kana siaite vu si kwa novo o siaite vu si kwa novo be kukoba kwa aike otukenga Alex Nzomi otumani wako Pauline Kavindu heko bwana FM na Mweshi Kabene oneni wenyu niwo bwa mwenende lakini usungi mwa kwa hivyo na uvungo mwingi angewasia mana itewo tevya mwenende nondo niweva koti na imwe aike ke kututavya sha tuenda NHIF. Festus Nzioka Motiso, that analyst is an opposition spokesman. He must be neutral. Why is Mheshimiwa so bitter? Nothing like cousins. Ricky G is there to confuse the Kamba nation. True. Faith Maingi na hiyo Erastus Nesa ni wawona lilikana kikucha majenzi na kwa makuzo tunasema kasongwa songe sugoi asugoi ni ngame tuki wa Wamunyu kethanya Wamunyu. Wamunyu ni kuya kwa Joseph Kawinzi. Joseph Kawinzi nola kamwana tatu kumaago itu ikambila wakera kamwana nese ko visito mwita kamwana itu na mwiye yukwambia mwi wana na rosi yathala tukamwita mutumia akethalika ligini yitu ogwatia niwe na prewedding na mheshimiwa ni muvea muno Joseph ambie ngwene muvea muno ndo wafika chathene chake Joseph yuasietwa ambie ni muvea ndo wamukwata mbau FM utumani no pika tibu aende Joseph nena bicho utumani wako naona mundu ngame tukiwa Wamunyu na lilikana Joseph ni wanavu nyani bandu bau Samson Musioka meenda kupaka ngumba uyitu Kalonzo kiwandika mwane kiotamukika na nimese no wewe na vinya mwingi no kiuwe mwatheka na mavoi ma kwino cha Zakayo 27 mekita kumukia saingi mumbandike azindo babwa we Christine Musili ati kesho wanakuja Kitui showground na wenye Kitui hatuna habari surely
kuna those groups who are chosen not all because the office of culture must have reached the registered groups, but they did not. This is show off. John Mutuku Mulwa. Okay. Kwa kulia kamene ngaf yake itetheti o muli ben nokusongea. Serikali ya UDA ndiye ndao kosoa Alex Mutuku. Nake roofing engineer masters yasya umunde discussion ni healthy. 2027 we will do what is called protest voting. Yani kuna na wo tumie kasongo. FM ngwendea onena tuliu. Congratulations sana. Ruto karata kakene katheluyu. Niki ayenzo myotomani wakwe kanzo mewonge. Nondo mwotomani maingi tuisoma onde ko watu makele tafadhali nondekea ne somo 11 Hi cousins senior Isaac Mwilo kindo cha Mbeya Kalonzo nde kwati ya Gachagua, but Gachagua seek favor from Kalonzo to revenge his impeachment, and we as Kambas we will benefit from that. Na pia Wakenya wamefinywa na hii economy ya Ruto. Secondly, Kalonzo nowe ulawi na utonyi wa kumya Ruto kivilani nundu wa kwithwa ata kwatikana nolusani onavanini na all the opposition leaders knows Kalonzo is their senior na vala ukathi nivo makethwa. Thirdly, salimia Kuzo Kamene na umwambie atembee mwala specifically cha wango kuna kazi yake. Lastly, Ruto must go na kandika ini caps. Samu Mwangangi atongwe maulei makonite nesa muno serikali iyeke kukaya nondo wa ulei miaka ni miwili tumalizane na one term. Kenya atongwe asu ni Samu kuma vota. Lawrence Kilo rasa salimia wote alafu jua kwa siasa siaku Erastus mundu usua UDA etawa Joseph Kilonzo atutabye alama masumbwa Kibaki now 207 na niwezi nesa alama ya opposition now Daniel Moli Kithome. Okay. Suzi Kanini eti Ruto no thokomete nza kwake kana. Okay. Dennis Mbona uziwe dada na imu? Dennis Mulinge ambia Fred. Mana. Sisi kama wa Kenya hatuwezi kubali Ruto mwenye ako kwa kampuni kama sisi tuko na shida sana na serikali yenu. Unaenda State House, unapewa pesa unakuja kutudanganya. Sisi tuko na uchungu sana na sijawahi siku moja uko pande ya mwananchi one term period TFM. Address ya Mondwe Joseph Samuel Mbodhe Jero Rasa Sigeresia Tongo Yasu. The handwriting for UDA government is on the wall. The time is up. Pack and go home. When elections is called in 2027 kuna watu watalilia chooni. Hoping to divide and rule, intimidate and kadhalika will not work. The opposition coalition led by SKM and Ricky G imeshika kasi na sioni ikisimama. Asla na Baba will be lucky to take position 3 kwani kwani mtu atavotiwa na nani jameni? Ni salaried people, mtu wa bodaboda, mama boga ama Murima? Where do you take the issue of Gen Z on top of the tribal politics? It's pathetic kwamba one term is hoping no term will assist him to get two term. No term no. Kennedy Kiteta Tavia Kilonzo kila uwete newe ukesi na au bado na opposition view. Gideon Muteti mwanosu wekete suti ailetie maundo neza muno. Congratulations mbona ne motabizia maziro mo FM iwe ro muno ile suti na kwanza ulongo pe muzia hizo ku address ya ni wazo ma Fred lakini ndi address ya Jose lakini andikite Fred kana you ne kizebe ni mwe apindwe umiezi to akupuni kana Andrews Jose kana with the report zune hadi kwa mvula correct no uzeo wa mindo information zune zine kustick ba no uzeo akapendwa na comment izo yetiwa ba uno hadi akaedit no edit akaje sorry ni kwende ni kana kuni kwa tozungio ni soma automani in the next
2 minutes. Facebook ni kanane sembe. YouTube Livingstone Musau atongwe asu angini asio ni sengete munonundu wa mutongwe usu ukwete Ruto mbau atuelese musumbe kuma alike kipelani mama mboga mtu wa bodaboda wamatethekete na chau nundu ya ulatwe ne shaka ola kwale Gen Z kila chaendeye koti kukinyi wande mbunge kwa support musumbe koti opitukite kithimo na mathina angeta asu. Caroline Mwekali David, hi cousins, ni Caroline kutoka Motomo, ambia Jose watu wa Kamisi juu Ruto aliwapia nini, yani uongo tu, mtu anajua tu maneno yake ni ya uongo, alafu anaongea tu, Ruto ni one term tumechoka, ketha ni Motomo. Francis Modhama, erasa sengelese kamene kasembe muno, uone kana mwene ndenu unuete ni serikali ya Ruto, kilando onyakwase ni kana enende, matabwe mose, ID kwa wingi, keuki katuma 2027 Ruto, adhimu sitenetene, aindi, ndatike moyo soma mautumani Pauline nzo mautumani waku Damaris dama akiangai rasa ze wazi akiangai munduzu ambewe thete wo muno mwamwe na tavie kanambe ko edit ukwazi we no twegele baba kanti wo muno Miriam Makeba Mutua erasa staja Joseph Kanake kagashagwa T-threat kwa Ruto na andumake majesa kwitha maimu weta kilasa iso enai Faruko wamweta Farud eto Faruko omonde ni CS Mutua kuya AIC wote maikane na ito akamba tunga bena Kalonzo witu mpaka mwisho na ndaeka utoke yanga uchumi wa serikali ya Ruto ni disappointment ni kwanza akeke emoji yako dhata ni biashara siana close so far nothing to smile about and utumani wa mudhya nikaenda ni sembe YouTube FM sema ukweli Kalonzo hawezi kuwa okay asante ondo watumani wako. Aya, kanisi se YouTube, ni muvyamo na Facebook, ndina amina mautumani menyu, lakini nondo wa masa, ni mumtikita nipike bau, ni wakati na soma 3/4. Aya, ndeto ziemea ba YouTube, ba. Amos Kioko, ni watumani wambe ATA, vano, wene wava, mbona ena ubongo mwingi muno, aki na akataka muno. Lewisi mwendwa ni kuforce watu kuregister SHA. Benjamin Muithi Kilonzo, wacha kudanganya watu. Mukuru hakuna watu wa Mukuru walipewa nyumba. Julius Mutua, one term Kalonzo for president 2027 ni Julius Mutua Machakos. Kathembo ni pamoja Rastas Kithuku ketha nyabuka Kathembo ni muno. Steven Ngila SHA ye sawa. Steven Ngila ya sewe SHA ye sawa sawa. Musioka, the difference between Ruto and Central Mount Kenya is fundamental. He says they are privileged and need to be brought to size. The problem is that he wants not to equalize Kenya, but replace with Kalenjin. John Maishi Mukuru ni makudho iwe nyumbani isu. Usuya se Mukuru ni makudho iwe nyumbani isu. January's Muli ni woni wake. January's Muli has said that madam seems not to understand what is going around the country. Let her visit Mukuru affordable housing and see what is happening. Otherwise, our leaders sings Wiper songs just to be re-elected. Setra January's Muli. Daniel Muli, erasa se kwa tutavye mundu anewa nyumba ya giliteto na maana kenda na ena miaka 5 ikatwika yake ende ndani engaleko kithome engaleko sia masako. That's a nice one. Morris Mutinda SHA nenzeo. James haya James Musioka James wacha uongo, SHA haifanyi kazi. Wewe uko na uongo kama baba yako. Etele awai ndio ukatosongea uko na uongo sana kijana wa UDA waongo. Lewis Mwendwa, kitambo tulikuwa tunalipa 500 kwa NHIF, but kama niko na watoto 4 nalipa pesa ngapi? Ni kuliokulitie Kasongo Kenya, kumbe ni wengi ubongo kila bando. Benjamin Levy Alpha God erasa tabia mwenende Oscar Sudi wa class 6 ananengi andomake chao aende kwa Kapsaret kuna ina empowerment ya muthemba tozu kuna ina sinu mbinge inaete tobo matangi hivi sinu chake yeya sinu mbinge sialani. Okay, arambe
one term. Dash, one term. Dash, one term. Sebastian Paul. Hey, andikile zindeta so make hi cousins. Sema one term. Sara Kilonzo, Yosefu wekenga nduniki. Ruto ekite ata avukomiete ata komina mbesa sia skulu ni kuthukuma kuma free education tukulipia watoto fees. Ruto one term osu aveta akatutavya wala umize kura. Paul Musyoka ndio ujue Ruto si mjinga, mwambie Wetangula aseme chama yake iko wapi. Ndio Kalonzo awajoin ata Alfred Mutua yake aisikiki chama imebaki ya UDA chama ya Ruto. Ya Ruto ya dhayo muhimu no. James Musyoka next time anyway siasa imwe ya pata ndete why should Kalonzo join the government na Mr. Joseph na CS Mutua Mevo nezova maotomani ya 5 FM uimwinda thank you sana ndio maotomani wako Gabriel Mutavi. Hakuna mtu amechaguliwa na mwananchi alafu wanalipwa na pesa yetu anaanza kusema ni opposition. Hata wakigawiwa wanakula na wanasema serikali iko na wezi. Mbona hawakataangi mshahara? Okay. Kalonzo ana slogan wa siata. Alfred Moa Masai inde onakwe rasas kwa wekuzo. No ngethi nyengwe wa yekethanwa niwo hi cousins. Philip Mackenzie FM Ruto akasioka 2027 tambai tukaasya bo mwana bayetwa izune gudwa kudwa FM pende sitwa yake etwa Philip Mackenzie osu mondo mwemo nopi Boniface Munyao Makau tavya mwana osu wa UDA ongelange uvungu osu ni munini muno. Amen. Amen. Obete wa soprano. Yo ngilango bunguni kina na Yohana yaneiwe buku ni obwani 21 muzwa monza na wanana mukengali ndono zumbe wetu. Iyo aziongele obungu ata enda WhatsApp abo akozo zumbe wetu. Kane mine maotomani ya ne ozezimo. Lois ne ndo ngesimu. Kane zome maotomani ya 3. Sha is not working compared to what NHIF could do. Moto wa Mutuko Eric Musyoki. Sasa huyo jamaa anatetea Ruto aje. Joseph Kimwele, mimi huwa napenda FM juu kila time huwa anaongea ukweli na mambo ya 2027 na mambo ukweli wa mambo 2027 Kalonzo for president. Nicodemus Muinde Kalonzo tosha. You ambeane so me message sio ndai Lawrence ina so message sia kumbingi you wete siasa inge basi yake. Okay, Kalonzo tosha Ruto one term naende wa muthia Robert Kimilo yasia Jo ni muvea nondo wa kutetea aeni kanisa kutwetea aeni kanisa ni kuito omonzi na emea vau nondo ni vove na wikwatio vau vange no vathei vovetwe na ithango nondo ukengethwa na kwetwa makuzo manzeve ni ova katheka. Asante. Karibu. Haya. Nienda kuungamia buno ndo amasa naona mazembete. Nenda za simu. Lois twena simu 0113809775 wako na simu dhesi wa TV na radio nikaenda tuwe nenesa ondo Violet mundu Alex neno na tumani waku ningwetha ndio soma wengale kwa sia pipeline mundu ya Alex Wambua ningwetha ndio soma tumani waku ende kwa wene kwamba kosa simu mheshimiwa Ndweki na soma tumani waku na wako ile kulienge soma lakini kwa hiyo simu nina simu kwa hoyo Lois namba tu ila 0113809775 kwa namba nesu na neterete simu isu ekane some motomani Alex ngalako Wambua ngalako sa pipeline tavya Jose sawa viona ndakethi wena thina wa akamba twithia wana spirit ite ya maendeleo ende Ruto vaunginya 2032 Kalonzo akaumia kati game ite mbambe iya sasa mundu ene basa muno eta Alex aya babe motongo yungi mundu Ndwiki ngelesia tongo yasio rasa alafu motongo usua
ameta bread based ni wayo mwani kusungia yukulu ya kumukulie meenda Kalonzo amatethesi kuthukuma mwene nthi kana memwenda mamutethie na mayu wa ndoto yake ya kusumbika meenda kuwa ndoto yake meenda uthaitha kana o meenda ukoa o meenda uthaitha kana or meenda ukoa uzathi bibiliani ali maandikone ndo musungia aya twina simu Lois tuko na simu nange nenda simu yu hello Mutongoi hello ninena nao inena na Joseph Mwaniki umite ngala kwa iba numite zandu beta wa Kitui ni kenene Kitui mwingi asante karibu sana nena iguse guru ngala kwesu yenyu ya kwenyu okay kulingana na maoni meni ni mateo asante ili usenyo wako nomwe mwana wa UDA kiriti keza njini mwana nukunena maundu ma UDA muno akamateo indi nisenga muno katika nyumba isu kuweta nyumba isu andu ala maandikile nyumba isu mairwangili umwe sisi ya mukuru yu isi ya mukuru kwa jenga na makuru kwa shilingi ngili umwe maandikile na maminu nenga wembeze isu maumalete after mukutano wa thela mara iskana ni nyumba nzeo nema nengetwe ni matethetu ni serikali after that alamu matiwe kwa maenea makuovo na nyaunya maenete umwana waike okengandu na kumonia serikali kana ni rukumite indi twikale twitikana vaisoko wisoko sa mundu wanduka ututonye umito mundu wokamba wanduka na chuma iko satu umotota witu kata widio watu kwende yono mugea nundu ni wasi wokamba na no witu thank you kila mundu mawoni make no sawa ni muvya muno mani mheshimiwa tulia na yende bayu mundu neta wanduka ekonenga nengelekane cyo musemo wa mukamba wasia so iyo simu najua pose simu ya gele we mwanozwa kana miuto kuma mwingi kumwingi wonevye kwanza mutambwite kumbea siasa muno ne kweyoto ine wa Muna village nevye kumatambwa ikumbi hello Mutongo hello nenena nao ndazemba niwathitua toze zimwingi UDA all the way watching from Embu Town Alex Musango hello Mutongo hello ninena nao nena na Shadwa Guma Kadhiani Machakos County karibu sana yakumbene ngezi ya Tongo Yesu nimoza ngethi na ndabisi ya mutumio sio gwetwa Joseph mutabie no gogwewa mimi ya nasia maundu ala magunitwe Kasongo Vice President wa ika kuma mwaka miongo ĩtatũ ocie na Kenyatta Uhuru umutabie kana lelo tizira wakuma mulolongo ilovi alona akiwe Kasongo kana ndona akiwe ni Uhuru wa Kenyatta expressway baikirwo na kimwe Kasongo wa ika kiende siado ati ugungu membo ana yonde asante ana ndio kwa Oscar Su ona kuwa na nengane tomota na wewe ositwa kuwana waloli kwa tungwa asindi simuweta isudungu chalani matangi baiki mweki kuo ure kabisa ni muveno wewe tukenga Kasongo is one term na nyumbani kafuge kuku asante aya ngene jefe mwemwe aende ena Madam Kassim mwagede takezeka aya twaza simu ya katatu nitwaiwa simu kuma mwingi twaiwa Kadhiani itwoza simu yaba
Ando mama kweni mweva. Netele simu Janet Mutoa ya Asia, ambia huyo jamaa aachane na Kalonzo kabisa. Okay. Hello Mutongoi. Na indathi. Credit jade la kanejao. Okay. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao. Nena Alexander Mutuko. Alexander Mutuko. Mazako. Ongelanga wazio bayini tuiwe nesa. Eta woni kana kulyo. Ngeze ke amana kasindi na murongo yokyongepe. Ni magede ka? Ni madaja kana katonga bayu tete kena. Ila ke bana ko na nende. No wigada. Kutenga nende. Ati aja kila ke ko embe ate leo ma ko ma ndio yake leo utongo ni wake ni mzee. Akila ke ngema yara na ko Kalonzo no murongo lao kete. Na mara utinda maika ngando kwa nabewa matereo. Asante. Haya be mundu kumbea fungueni simu. Atumete kwizelele kende mu itatu mbona simu ni zwini bingwe twayu. Naomba namba za simu 0113809775 0113809775. Hello Mutongoi. Hello sir. Yeah. Hello. Nenena nao. Hello. Akakuyetu kesi tafadhali. Wa yetu kesi tuesaiwa na tafadhali. Wako nasema akakuyetu kesi. Aya. Chagua moja. Tuiva mwene nyu mitambo ni Rafael Kasina kuma kesa seke tongate. Hello Mutongoi. Mutongoi. Nenena nao. Hello. Nena ukisevene. Uduma dia mundu mpenda Mutongoi ka muzindi mwani kimenga lizia zarakaniti la jimu kienga lone nge. Aha, zarakaniti mwazeta. Wona koseo. Aha. Yue. Ni gigambo ndowe dege mwe. Weta. Seleka lizi kijambe ne awongo. Tuduni nondo. Miaka ile unga luka jobu bendi ko. Webandu ni kwa kubeto ni gwani. Ni yani mbuka chance no molangi yepio magowa ni la ni gwezela bu lakini ngazogwezela lakini na ako nikabo. Lakini la lele ka wa kina kwa 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 ni mbondoni. Watozo kumbuka ndugwena ni kwena kiyo jinge muno twele bidakuna nala madiko maole mtia kariyombangi. Ani kwa mana zimbu kitu mo bika bandu ba. Aiya ka zeleka leziyo basi ni udongo yo modeli basi nene de keli. What? Okay. Ndo juanta. Keda nyamono tarakanithi. Sasa ngo madaria. Haya tuanze simu ile. Ngatu mimi na simu ile. Kwa hiyo tu matarakanithi. Tuithiba yu andoma kwa macha ino monde ndina mona mwendie ba. Kana ndina abigia mauto manimo. Hello Mutongoi. Hello. Hello sir. Nena nao. Nena majeremia mo. Jeremia o. Kuma mazago. Manzo kuma mazago. Maundo. Sorry, Yo anojua yeye. Loizi ndio mwanesa. We, ongelanga wazia mundu maundo. Jamaa wajua yeye. Ana chao. Mavungu. Wewe kama dawa. Loizi kwa nguwa maundo. Wano mwewe. Maundo na aguma manda network. Weno wano umia pointi we. Yake. Pole sana maundo. Ela ingi kwa wakaneza. Tuwaze simu ya mudia. Hello Mutongoi. Mauya watito ngene mwati ndata. Utatimba na zai. Karibu kombene. Kombene nje ndao ete ya.
Ewe no we ndote yawe we thabo kila wajuma. Siasa tio ngono ikunetwe. Ewe mtiongo gwende ndo baenda. Nandi mukulia hii. Mukulia no kugwewa. Siasa ni ndana nzebe tio ibinduka. Imenzana yu matona indebe kavinduka hii. Yenda bya kamba tikara nundo nzebe no yenda ikavinduka na kila kingi. Ndiachete kwa ayumbe na tisa kwa mambiye. Kumoja makivatukani. Moto imatakuwa makaibwe kwa mutalo la tumeti okoti. Kati imatakuwa mande makatutukume. Maja ile to tutukuma tamezi likali nundu ida matakuye mande makatuete mande. Okay mge lami makaimba lamebe mimi taka akacha kwake ndabe kuona. Kemgwe kiwa kaigwa mimi take igo. Kunondo kula kundu kuende nondo mamini tame ko nando amajumbe makirinjo na makwetyo tulati pindu. Nona kula kundu kugonetwe mande okamba no kungwa na kuvyata kutia lepi kutia twetina ko ndatutunge momba iba wa mutala kana simai ba mutala makita ikala ndi matao tulati ya mande. Asante. Thank you so much. Wazera mawia wa Tito enda tiyai kumbini kila wajuma ni one of the fans wakati wa mashabika. Tuwase simu ingelo isi ndikabinge mundu wena simu ye already kana tusonge ambe ya mwisho sawa yale mundu wao kwenda nena eta wata kwa wapi hello Mutongo hello nena nao Inana John umete bawe umete Mwala masako karibu sana ya kuombeni tuminie ngata kwa simu Mwala eka kwa yetu kesia eka kwa yetu kesia TV haya ni wenzo haya director wetu Aloisi umete ka teki na wenza kwenza ambiye kuoga tiki kuinyozi mbinge nela ngeza ida ndiye ndanzo no nithi kwenze waku Mutongo TV wa YouTube Kalonzo tosha ne Paul wa Yembondo nito Felix Mutinda Kibwezi akitavya Jose kana kwa UDA baikendo tokwate na makuzo tokwe nzia Kenya nsonyo tumani waku Rasas tuko manesimone iko onezekana wako nawe asante haya ve mundu ibanoi Rasas ni Peter Mutuko kuma Nairobi ngoleleka sembe kana Kalonzo akata vwane Uhuru wa Kenyatta asapoti Matiang'i akaumea kana akalea athi eweka oyasya Kalonzo akatabwa ni Uhuru Lois Mbumise wasya pa nini speaker ne okay thank you asya Kalonzo akatabwa ni Uhuru asapoti Matiang'i kana no etikela kana gathia weka wa muthia ni musomolo explode band Erastus sha ithukuma pyu wathi private hospital nye ninangive 31k out of 36k in the message enokie nevewe 75k imagine vauni vomekosela unga ende nema mwelewa thank you asante sana muziaisia nondo wa maotumani menyu na konima simu ketha ndina somo waku nondo wa masa nondekea bayo tumani nisa kuane soma ondo mutumite na masa semba muno kusaidia ni tonga milebuni saa sita ndateka kenda nikuona nyakana no nasoma maotumani menyu o ibinda ya sanga atongoi kwe neka neza tiwa mwethu kesio nenyu ku no nailo ekobi no nailo koni ekobi tiwa sawa kanoka indo kangi anyway mheshimiwa ni wewe mwenende wasi wa mwenende paani enda kwa ndaya kila mundu atumenda tika itatu tafadhali Joseph FM na mheshimiwa anaweza makulu mengi bila summarize nondo wa masatu ikeso chewa ba tiwo nenge mheshimiwa tuambie nako ikole de la negwa ta kola muno ne kana Kalonzo ka influence wa ne Uhuru a support Matiang'i ne ukwashua ne the other way round nondo nake Uhuru ewese Kalonzo ewe na experience Matiang'i onanda ekakudhukoma na Uhuru Kalonzo na more than 40 years of experience na ewe ngona tamenda tekwate kuoko His Excellency Kalonzo nikenda sumbike mwaka wa 2027 na endi ndiasio detose ikura voters card kila musi thini wokamba
mboya cia wiyo tuciacie tukanena ni cia kura to make sure kila mundu ena kura nikenda Kalonzo within ithe no se numbers ni mata na number situ nesa kwiandu aingi pyu matakuna kura thine ebinda thitu naende nditungia education maitu aingi newe overwhelmingly nime support na nime nenesa tiende na ukengwae ni serikali no ya Kasongo na nime sinesa alternatively no His Excellency Kalonzo wa Musyoka aende umunthe president ya sekana no name calling no intimidation ekumusia kuthukuma waze ona mwa mwetata thukuma pyu akathukuma taina thina lakini ate cinema na ngewasio bungu nicio tiulia ithe tiilea ithukuma lakini tukanusha sindu ila sieke wasio bungu iwe ngondu mwene ndewe mwene aiweta kwi ubungu mwingi pyu ni matilo bungu ni mathukuma ni maka tika support ningi kote bwa bathei lakini wethi wanenga wiki ni adductions nitinonie ayungama na musumbe wa ndisi anza yasia adduction nisi athelile usuti mwana wa kwatwa akusukumwa naye wanthini nao wateimina masaa 3 uchungu sana mheshimiwa tumeandateka 3 pandu mzeite sana samuno mundu Joseph alafu kidogo mheshimiwa mundu kulenga yanga esu ningonenga mwanya tuemina ningonenga mwanya ekane pick the second last call pe mundu akulie sio muno Simone akulia andu atosa kwa MCA MP senator governor women rep andu asitomasa kwe yake na nimeba na musala ulape wa koti akulie sio andu asumasa kwa matwete maendeleo tisawa yes sure na masa kwetu matwete maendeleo nikituma kila ndu kwambo semba kwa kwe musumbe twambebo nitwa kila ndu alatosa kwete matwete maendeleo ba nikituma kila nondo andu asundi mo manewe na nukona oimetwa mekalenze na musumbe melea ketha mesilia mende mo mabala be musumbe twasi mo ma palamai none masa kwetu matukwate koko nondo analyst waisi kana ketha membunge baike ndo kemakwete point langu enda ku insist kuno kana our resources are scarce na chune twese na tuina deficit katika kila kindu so the earlier you get there the better itakalaka nilipotwenda kotaba ka kweli elia kwa huwa leo vika na mweko mana winyonze keta bwana lovikie na kethi konze but chune kindu chane no siswa ni mbai pe jamaa ukitwa Charles Kakoli okulie sio muno asia weola Uhuru na Kibaki makunie Ruto ndawona na onge okanene expressway Simone no amwewa yes na amwewa nesa muno nizi sayingi tukwelesya andu sindu itwithi atwili alimu nizi mwalimu alika klasi ni siana maneli ne masomethia atumia same syllabus tumia same amount of time same style of teaching same timetable lakini siana isi sionze sia ikwika mitiani peila sio kilana na kuila sio kilana sure na wa itonga sieke mutiani ni usunge waikendo kenge chosa sikwato isi no setup current ya isindula tota vyando siketo ni serikali na sindula sie katika mind ya opposition mundu wa ona musome pia ona mutungia mutiani ni ndovita in fact ona toma weka kwata less than kilo na kwatete 1 minute twendo kombe andwa Uhuru na Kibaki na Uhuru Kibaki alikile kivela ni 02 muongele miaka ile okwate 2005 Uhuru alikile kivela ni 2013 muongele miaka ile okwate 2015 Ruto analikile kivela ni 2022 muongele miaka ile okwate 2025 osakalamu no kunga mabandu kotani kana kalamu ka kunethangu wande kisindila Ruto Kibaki wekete by 05 na kwande kasindila Uhuru wekete by 2015 nibona isi wakombea with that style weza kuona andu amonze tamekete okomo visine ondo asesi ndila Ruto wekete na market is over 200 na nizelu ona yaka muongo nizelu ne bandu athio kuona au sinito nenea nisiakio nambize sila sia Uhuru siovo na ila sia kwamete siovo na ingino siene no mindokelelwa but sionzo na tembe ila sia Embu ila sia Molo sionzo sinambize ne Ruto ona sia Kisumu isu no ni blocks isi hata si Singapore sionze sinambize like 2 years ago na nizelu so
point ne kana wakombea na miaka elia pala mundu abiketie tweke kukombea na mundu onosu expressway natilo miaka 10 uru akumala Ruto by 10 years siniloke they akonete na kwa na sike they asia koniwa anywhere within the 60 years of independence. Thank you. Na kingi ni reka point kama ngwenda kukunena ba seconds karibe muno mangwenda osongia bano oneni obo wa mushiri oneni obo wa kazi nuisi kino kiola niletie kwa mena Ruto we boya akashagwa no bitterness na enda ku point kana ola mundu utakwenda Ruto asinde lakini Ruto uko sinda na ground ya kana no dokumete nokati so issue ya kazi ni issue na nini na ubo wa Kalonzo uto kwa setu mulazimishoke serikali neneta soko kudhi soko niwa undisaidiano kwenda isoko kana wea soko serikali ita soko kana wea wokela choko niwa undisaidiano dhiwe yane kana nduthi Tisawa. Na niwo manabata wako twa chao sokoni. Ketha Kalonzo ona ndena bata wako leka serikali ni uthu twina thina nake. Andala twina mota mutua Anastasia kina Mutinda wa senator na kina Monica Juma na andu maingi ni mathukumite na kawaya na me sawa na ni qualified. Kwa hiyo ona tena bata wako kwa kututethesia no sawa. No athinanzia yake. Asante sana Joseph. FM kuitukie. Datika tu. No. Ati maitu muwabe. Kwa ninamu. Na mawiyo ninamu. Watito. Familia kwa kete ninamu. Pe mwati yuno kuna eke abu. Jackson. Mundi ndize nine mwate uzinda ya kwate ya kombe. Lati ipe kule mene we akubwa ne kisi ele kakara tu. Ya akaba tende tata. Akamba tiende nesa. Anaenda kutembea kitu mimi akamba teva tiende nesa. Akamba tiende nesa nungu umwambe tina atongo imaitu meserikali ila etongo esiende yudikiba. Yes. Uzungu undwa kene tina atongo kamweshima Kalonzo Musyoka kitona kumwaka akamando sumbi ngeli entro no mando sumbi bina yokete nungu experience isu kwelewe kwele ni ati inaseja ni yangu na ko akamba tilende na itende nesa pe unewe mawe wa kulinda uonde withiwo ko bau paile kutha baili ata nye nasia ati na kino chongwenda batabya akamba o kwandaiya na nicho kwiwa atongo ingi maikulia hii etha serikali ne thukumete enda Kalonzo ethukumeke ingi chao nicho nyengwasia Kalonzo alumwenende walape waipa na ultimatum ila twailo nenga Kalonzo ithyo ndeta akamba tailo mwe ati kwanza Kalonzo tikwenda wiitie kibila chosumbe witha unje waile kweza kuthipa andu beke kundi kingi munenete muno mukakwate ate tilete withi na uitembea na akashagwa tembea na Matiangi uitembea na Wamalwa ende ina umantha kwatani na tikwenda paumbe patoneka na kwa akamba twende nesa na twende na kwithukisya nzebe undu yili na ila Kalonzo wipa yanza enda kindu ja pata muno yukwewa aimantho ni musumbi lato wake no wambatite undu wikalite bunza na akathenge ya serikalini lato wa Kalonzo ni wa na nendo kutabizia ba pe chama Kalonzo wakite na utongwesi na be chama Ruto wakite na utongwesi asumele na atumele kilomo wina musiula wake na kobe misiele hula na kondu wao kila mtu meande kale musiula wake asante na Kalonzo ilumwa nende kwake na kamba uzithi yetu anena angaleko nenye kwanza ndo na kwaje ninga numalo akamba tafadhali alama itu mesilikalini okwandaiya maike kwikaila ndwange mate serikalini mebu serikalini na serikali nayo kutuka ina mpesa na kwa maike manda mundungi maise yunundu ni vyetiba nito kwende akamba mande. Alright. Aende kwa na mavone kana President William Ruto notona kwitha itambuka ile mbetani wa kamba evinda yonde kuma oyu tiwa Joseph no kwitha matu kuma inamba otangaso nitwetela tumanene twitha twi munenga mavoasu aende FM beke ndo aweta nezi wakashagwa eta itataveta kwiyo
president a keep off family matters sia cousins na indi pa nenda tumine mune nenda tusense ya muthia mundu uyu baawambe ati yani rasa si umwita tutasoma mawoni makwa niki ndo wa kiu Nicholas Mutunga ikanizi otumani wagu umene some nondo yu yetha wasesi umwita tu wana kiyo kino kenene muno kiyo yu kenene muno i Nicholas ye pe bandu wa ATA vailelo musumbe utese olaingoi nakazioka kaja tabia mwana usu wa UDA ayeke watukenga tiu dia mine kwanisu na ende ba mautumani unge ba o manini pe mundu kwa CIA the way to cut public debt is to grow the GDP of the country, not more taxes. And mautumani yangu ya tatu pe mundu kitwa Elena pole sana mamu kwa homa, quick recovery. Should I share my payslip here? Ndio Joseph aone we are overtaxed. Sue Elena na indi wa muthia mheshimiwa wonde ula ukuungamana chama kingi ukamba ekawaipa asave mbesa cia musara nundu isu nicio ukaisa enuka mheshimiwa Kasim twimine ndeto cia muthia ape musesi okulenga ya nkafu koso ndatike moka na iluka mwelesio kwa mituki twiminia withawe kanesa nundu naona masano masemba tafadhali no yeka nambo songio mane ukwetwa maweyo ukukulia atongo imasa kwa maemaete development neke maemaete development nondo atongo yala meulupshu alame ya kasongo netonie elawasa kwiwe aiminolika state house ayambe yotho wa ma MP yangi onde alama oketeme independent nikenda withienge welekwe wabaya ni agenda siake ti agenda sia mwenendi nina kuluobo wa gaf nikinando kinengetwe ma women rep na ndene ya Machakos County tio na programs kadhati endesie ndiambe ya nemwe ila indani dhasia pionela ya second chance to the girl child wetu ola wo itabete we school between form 1 and form 4 tosa tekatonga school teka make sure kana at least kaeka kwonga na mwetu no kwenda sioka school netelikate kama ibea visi makasoma netwethana projects ya empowerment yu kona siendeva kwesela ikundila siena income generating activities nete support ya tena project ya matangi TSU right now tenenganete more than 6,000 water tanks in our households they make sure it akaima thawama tangi na subsidized prices kila kingi twena moradi tena wa computer tusome dhasia youth thito kila ward kila ward netosa youth thiana teka make empowerment nesitesi okainge teka matwa activates alange o maminete skulu maumete ndene vulnerable families na matane qualify koi universities nete matwa activates short trainings na toisi okatoima support na equipments ndene waba unetwetha nete supply ya sanitary towels ndene ya maskulu na nete tena programs on ndene ya maskulu sia onena nyana mwika wito youth hito netwese ebinda tathe maende nai na netwetha to yendo mathuthia nikenda withio na maskulu maito apart from toko school ne ma exceli na maendea na ethielewa na metha more determined thank you muno mheshimiwa ne maundu asu ne sendo so mini aba ko munde ndeto cia kusia muthia kwa mwenende twimina nyene ndo tongia mwethukisya guonthe olate na kendene kombe ya siasa na ndimea ninaona ondo me motivated na ozile sumenayo yaendao na change 2027 ekeselwa nela kura to make sure ne wamana mutoi waku olote kura ne wosa kura kana any person ndine amesi nitosa nikenda tibetange silikali no ya kaongo 2027 tithe twena chuma keseo chailu ya mheshimiwa twakwata mwanya ngi twikaendea ni muvya muno nondu akuka na kweli kumbia siasa Joseph tomini yunda ndeto cia muvya kwa mwenenzi kanasi tamukamba
to save sai ya kwekwatirila kila kikoka kotwe chetetwe either ne musumbi kana abandu make through any kind of program maybe ka abandu kuona kindu chonze kitona ku benefit no anene kwikunila twikeke siasa na maundu ma empowerment na development empowerment isu siendesie to take advantage community lingi ni take advantage ni sima welcome ya na makuti wa motevyo na makwekwatirila kibiashara musumbi oka still nenda mose mwana mumoboche nesa no mwezi mweni oka vandu dalea kutia moseo kwa twikeke siasa 2027 ikabika na wetumia kura yaku kwananesia nondo ukuwa uthukumitwe twike munobo wa development ile tukwenda kuona musumbi thito ba for only for merely 2.5 years twivika vaya miaka 5 mukona changes mbingi pio na mbingi na twekane na nzika ino mbingi twinacio na uo mwingi utethia tumukwate kuoko nondo na outu kwasya Kalonzo alike so local kaneta na mina miaka eli ando makwambe omuvu tukambe okuwo kithikita kamba ko tumukwate kuoko atothukume oka point no letwe neko kweta tax na loans at the moment isi to develop in country na twinesa ovika bandu tona kwiyungamia tutenoteithio wa kumanza isu ni sindu ile tutevoka na atongo imeko tokenga nondo na moto amanenge ibila si omekalile baya bai mundu kuleo to tax na bai mundu utaka salon thank you kwa utwike kukwata ruto kuoko na system yake okucollect no collect enough neto bicha bandu tutakwenda loans na maybe tax then si reduce na tukethia ate yani tamwenenzi. Asante. Good night na ende Joseph Kilonzo twakwata mwanyonge twikaende ye kumbini umonopyo. Thank you FM nezo mina ametoke nundu cia thina na mabinda ni ciaza good mutabani itatu paumela cha thikingi tikethea no bae kumbini nyene muyane ni notanu na nye ati maitu ngoma na namo kukwingi muno na ni mane na ndino andamboka ndino andamboka mbi na imane na cia ona ndameza na kwiye na kile ni naku shanzu mama mweoka mama mukoma uta mheshimiwa okambia nungiti yeye ni nitaungamana ashiri to Fred mbadha ondo na kethia kanisa na kala yitu amina ni wesi okambia nenda ninendete otawo wako muno na asia sunne mama tu mangu hata vina wako ke kumbini na nye vina wako ke kumbini ndwethela asante na nina mubyano ndu naiwe tetembete namo na okwandaiya naiwe twina no o tine na uneni musio wina ndaya na uno wote kai kumbini kumbe itha ili na tiende yo ithite itha na emotions itha na kau mheshimiwa nitwe mutumete yo wa monyo na no endia twakilisha neza muno kwanza aya munana nayo witu kume okuna ojathi kume okuna ojathi mtu ndogwetho watesi lakini no tiyo tumanete ndio yagi ndo ndogwetho watesi na yutu inena o mandeo na twa mina topi gino iba te ene ndima kawaida ithio nthe nundu mwe ya ola munene twina me ya onela yitu ni kumeanesia umesia mundu lo tolerance na undu lo kwigwa mundu fulani anena uthigwa aye ngani osu akilie tafadhali tikeze kwetekela kuthinzi Yesu good nina mwe kwate zio na mwe amwathime inyonde kiwe yokeseo amina kila mundu ndagwira meza kwa yake kabaza ni akaweka uze komene bayuma wabatemisa ne saa 6:30 ne muvya muno musese nondo akomianisha na itu nginya masani azu nongona no mwende na kusese alama ametandao ni moyo kwa na alama mengale kwa ya TV makilima ine alama sese na alama edukise Motongo FM no tukabika bune sawa sawa yu twithiane wachu maukite thini wa kilungu cha kenge cha ikombea siasa twekiwa ji kwa oyu ni kuendea utuku wako ila na wetiwa nesa na nditungia muvea alatu atendensia kwa ile kumbea siasa wona isama moyo githemba kiu yenda yumba netwe ni andu aingi yenda ye timu nene na ne usio ndao matambo anondo na mone mandethe ya kumbenia siasa mukoni wa visa ba studio ni Kevin Mwasia ewe kila kana maundu mesa kwa sawa director wa radio ni Samson Maunda akaigithia Motongo FM no watu iwe nesa na indi ba TV ni ula witha akwete mbia ni Lois Muthama
akaikithia maundu be sawa sawa mitandaoni kwi mundu ula withaa kwetikiu etwa Joseph Kiteka kana ndongo imwene mavivi na indi graphics wona TV ya kuina graphics nzione sawa kaandikwa topic ugekiwa namba chao SMS weyosu ni wa Joshua Kitwa na akekitha cia maundu me sawa sawa na indi vilingi ni wa mauvo livoti ya kuombea siasa wa atongo yundu maneni yulu wa topic yitu ni Ben Mwaka kuma kauntini ya Nairobi kwa niaba ya timu isi yonde tiwanesa nyenyeto Erastus Kithuku wanzomo